Amadi so wo comment a wo de beba no me ho mra nyam fi se eni ntiri ni eye mpanyifo pi ene we dwumadie na so be ye betimi akenkan ama wonti ya ma comment ne mfa nkomo a ye die ho na bre no so a akenkan na ye fe ye de ama ye ko ntitena se ye na ama wadwene emra ha fi se ye no na di dwumadie no na otwe mu na Desmond Sala ya wo free eye anloga eba ye na wodina sembe bedan ye wo ni abayi wo be a friend Janet Kobana na nam so no okobo obatan be a friend Rose kwadu ma ye tonsa fra obatan no so be kai a oba na eba no wode mu sachet baako anwa gallon baako eka ho ende bai ene say yenye na ene Desmond Sala papa o papa ye ne kasa ye no papa na say maba me won sembebre ya me sanemu fi se nsemu a me ba ne kan na so wa na me wokwadu pin so a me de bebo maame no e fi se mini maame ne dada won enenti ye be ma papa no akwaba na fe yetie no ne nsemu a wode baaye obayin me mo akwaba o. Yes madam. Na ho te say me bia ye boko wadaro ma wudi ya no ma one so kakama me wudi no e de say Femi Francis Emmanuel Achu Sala. Okay. Bema wo ba no no. Me ba no. O ba pa. Papa to so miensa. Okay. Desmond Gamali Sala. Desmond Gamali Sala. Okay. Boy enkomo ye ni Desmond ho kwa enkomo kakra nsa. Fi se asema ebedi kan pia free ma no ne se na wo he na bema yi ye nyina ya bona ba so so opebre. Wo ye adwuma. Okune ho na okoto esan kase se mu. Na wo na akoda so we. Madam Pacho me ho na the last 3 years. Ko adwuma me banda me maame frɛ me sɛ maame bi abafia obesi David bi so sɛ ono maame osawu maane ba abedi na duane no do sɛ wonim sɛ me maame na no wonim sɛ maame ne ba na maame ne ba ɛnum ono na nie ono da na to aso no enti won ko kan hye no maame ne ba me maame ho Dabio eja tubo sa ko wachi hyase foforo me si be 3 years ni 3 years ana maami bi obeka che maami bi we efie ho obeka che che wono ne ba be ma adi ne ba ne nam ne aduane ana o senye ne ba no ne mu ona na te ho no ona na dan ni anti ne che say maami no say obi ba be ma aye sa uma na o kan si che ono ne ba no ofi se uma ne ba ni. Okay. Na obeji ne de no senya ne bana no na na nete ho no. Okay. Ona na nie, ben papa ni ho. Ito kan che ona na. Ana maame de asan be to me maame anim. Okay. So adwuma ban na me maame ka kire me. Na me se sa. Na maame ne wo he. Aduane ben okodi aduane ne nam ben. Maame ne se wo de ne mu ene ne nam enchinam ene nentwinam. Wano ama me banadi. Na me se sa. Wo di ni hawntimi betu aka. Na me se asem wedi me kwate ne he okay say anya ha confirm ba abeka mate na yempe me ba no you meet me ko abda me ba na nka ho se ko kadi asem but me ba ni ka na me ba to yanto ye bo na efia da to bu ya aduane a wano a wo ton ana aduane esi baabi ana ye de aduane na emu aya no afena me kodu ma me no ha me ti asem na ko adu ode bo me ba na afena me ko tie mu ye de ye ko ye no say ma me no ton gabins. Okay. Tino wase ne nam ne stew a wo ya o de koto na aduane no. Na ne ba no asesa ma me ba na di. Na me sesa. Na me ba na nyi. O e bisa su kofi Gamali. Ma mi si ne ba ade ne nam ne anu do na ma wadi. Ntino me ntia ase ase na wo se me ba kofi Desmond Gamali ka se o ma ga ni sika se won ye aduane ma no. Na wonim se wan koto ne ma no ana ko fa ne ma me de. Nessa this one no fi ba ko homa nye ne bawo to ho na me the first time me ma me nsia amma me ka ho me ja me ba Kofi Gamali kre usadi e mi fra na de wani to show me so ya o me no di be yem bia o 3 years ni no awbo ge na ko homa na so nko ye duane be na family o me na fofo nti ye share fofo e ya le ka chen so onu amuye de emai ai nti ya na ye maniska sena nam de man ko no aduane ba chene de mi le fikaka ko sa che nti emu anya no no ba egu obe man egubo mu egubo mu ba chene ni dodo obe sesei enchi nam sei na wo so entwi nam sei na wo so
Shane, me meet me. Hey, want to be can't get better by your papa so where the morning chinam near into a metria. Sign no deba like net is saying a be a moon be a wusher, a bear 3 cups, a will book a seamu, and only at the empress. I'm sure the entire mammy seeing Kawometria can. Your friends near 4 and a day. Moody, and ye could. Muko didn't or a minute training. Watch it, baby. Moody, oh, Nina, none of you. Maybe again, it's I want to know you could. Yes, a kumpa, ya 2 puno. Upon him, near be a war, near several war, now Tanasi. I die an income. Nature say, and I'm saying, Mamma, what has some now? Me banana was so more bunny scow, so on cotton on Benewaa, and for my woman. Then when you say, or Castle for one Namana say, would be an and Romano. Into what he and was you at Tenham, as you say. So what's it, yeah, the patrol, Miss Row? Ubano minimum young who papodi, minimum about a clock. So what is and Mamma make us say, why would da when ya bema, a clock it will be, oh no for. Ekutano. So that's one nana chile muchre. Say or I sure what clock it will be. Tibu and Penny say a horn of him who a colana catching my say me panacho. Me person a bano, no me panaban to bio. And yes, I may my madam bet a tradition me gently. Okay, Pagua, down the beba. Me dem su bandi, it me panacho me not to know now. Mamma Sunikum, 1 year colano, and yet that coach say, Mameno, or Falkland for Togo bar, Ghana, getting Wosa. Okay, the papa doesn't go to him, Papa so Pamacho, as some want to be careful. Mamma look at him say, Papa Nadia, or the Bassam, and your own moments want to know. One day was Semia, young Canha, and the Papanity, change and the Jetana, a cast, and it's upon no would be the better one cabby. So, Tin Wachina. No, me shall a course on a course from David. But not coffee. Gateway. Well, UN, United Nations, Aquila. Kais, Papa Mamma times, but yeah, and my son for what you more from Quebec. And I was with more power, and you've quite the crown, but me too much to be a different person who and I was where they well, UN, United Nations, my son for you, well, young, I don't know. Now, so why that you can only get one nante, the winning attitude to catch that. That's the catching. I'm going to warn it to me, when that out. My body is strong because of a human being to my mammy. And it may both hard time more, I will cast us in the channel. A bra moon, that's about 3 years ago, now saying one and sir. Ain't he? I want myself when I go to baby, you man. I can't pay. Okay, I can't pay. Uchema who salute a stone of pound. Uchema who gets what on the master or 10 young different person. To a man warning a castle, I could again. When you're dear, why I buy up the wardrobe, say, Titina, 8 years, and 1 dear. Ah, your boy, yeah, young qua. Say, Titina, 8 years, no 9 years now. Like Miss Runcasa, Miss Cousin Mancania, who find me. You. Macassia way or Cassia first woman cook with Vobano. Macassia will be a Mudia here. I saw again now, and until me here in Nantia because I don't want to win him. So say, you wouldn't baby. Oh, I said, yes, nothing by on ago. Monday, Tuesday, I'm somebody this. It's on Namho. Oh, baby, my man or person or the bar. Because Andrew, because it's on Namho, or baby. Nambo, who do a new boy or what to say now? The structure and I did. When you talk a cran and answer what you did a cran. But many want to get or what you want to get that out. For again, yes, why? What you say? Well, you high time girl. The cannon of the castle put it about Japan, Quabi Jam and Satan, the cats and Mutiasi. I will break them, yes, sir. Like I say, that's what, and I say, sort of behavior. Okay, my child, Cacra. 80 Macaka Cafe, still an across, say across on the Daco. Sebita Flatcher, you or Tica Reba and Muscle. What breath? Oh, and crew in Asante, Mamma say, yeah, Yamudia, who would you but you did, yeah. When Tam gave it to a cantam, Cassin, the okay and your free. Okay. Mamma, it is so custom to Coshaban if you met a radio so I'm saying, come about matching. Timmy Coshaban question, born in training, say when see Mamma no channel and Timmy Papa to her. Papa so on Cassano or friend Mamma, family for Papa, Edmund Cochinium. And to our Papa until I want to die, but if you another one wake us from the day, no, they will go inside one another. Okay, again, Mamma and Cassan Mammy ho. Okay, I don't know who to J. Shell, I'm a child. I mean, folk, I mean, Budia.
Pamecho be antigen was said I more than 1 hour no one was one PM bana. That's one papa baha or crankushes of Bonibia. Person person was if you be yesterday by ya, capable of one. Mamma Banya some catch a banana. Once you go, some banana foot would have been a small boy. But my man wanted to see the can't go to see what says in India. I can't come to show. Now Pamecho one jam some cushion when I'm goody maddy. Some people wouldn't be able to do no beefy. Because if you move your mammy, but Sebi young for your mudia. Yeah. Say you focus your body on enemy. And we need you until the cobblestone so not do jaw. No, I hear what you ma. Say, I'm going to say, you have been shaved your body, but come move down. Okay, tell you who be by cobblestone. That's no, I don't want you ma. Pa, finish. Enti sana ekoso nti mamene pa me chona me jaye femiti hwibio enti me bo woni abema nyina na te e wo fikrom me pa cho sa but me nka particular no me ndafie for the past 8 years ni adentia me a police cleaner dem for police station me ko dum pass. Okay. From then, no, me say Blue Skies Night Company. I'm talking go drinking. We security for the past 8 years. And then there's a brand new. Me down. Me down. Me say kwa bano se kameda. Akura fefro officer. Wo say okay, we are brefo. Obey. We you juma kokusa na to be at 9. 8. Afa no be fie. Jana anopoto oto so wada anopo bu puma fe na wonje so wa bre. What you me juma be nyama akodworo. Okay, intino mebo. Ebra duabon wachi no still a wo say okay me fansa wo ko born in trend still a na da so koso be na me hu but na ekoso okay na ekoso ti tan ko me bugia no but me hwe me bunu sisi be dem saka na pe ma committee on my nimra emra be di me na no so me duma no won bio na twentwa na me di me yimani mama no oya no okase mama no onya dodododi intino ontu ni banofo. Okay. Because a bear man when you did it, I'm a part of the first and back. What the one of the Simicano or the free hand. I'm more there here. What the Bahana, I don't on yellow moon. I Mequano, and who much me afraid no ever not could do part. Oh, Mammy Road, so dear me, and I'm a coffee. What I'm on my coffee here, the man will be a tomorrow or him to Miss Repair in Guasiesa to us me free Quano. What you say? It's a mono on one way. Come at the bus, meet me from Codum, pass from more do to me. Kamedi background is your home cassette from a cocoa farmer. Where your friend is some Joe morning one. Oh, yes, you come to me the quarter will be present for 12 show 600 copper. Eja, and if you are that, never. Winning tack. Ah, winning no. Some Joe, but one is another. Me two and one, so me cut some Joe, some Joe moon. What's it? Some J. Hey, my base in Remu. Some Joe. Nti ye de mo na bro kokko fa mo ne wanwa ne de me mintimi fa because I don't know I know what that say nti say anya asemu ne ba ya confirm ba say aja yanko I was no nya bibi efri me ba no ho nti na ontumi tunu ba no fo so ontumi kan chen say enko na papa ne abre ontumi kan asem say wonya wo yeta fredi a wo ba ka no atum nti ontumi kan hwe what say ene nansa me come down obi frɛ me say mintie Nhyira na say ne ekoso Ohemaa Benewaa na around 12 1 year Ohemaa Benewaa ko toilet amono sa ti mamene kan sem bia say o say me ni me yira wade ko so kan sem bi fa ho sa bet me nyanya ne ho na akole o mame we akole ni mame wo ho hey Desmond o ho ba woni ha o ho o nwuye Desmond do ale wase ni mame awu ai Dabi me ka so papa eja o nwuye he masum na ye me sa mame no nwuye me ka so ni papa eja wawu wo say wo nana na tete wo na wo kwa mame wo ne da ona na tete de ni mame tete no ona na tete me ba fo na wo mi na mame na tete wo mo ba ko no twa no fo ano ana oja no to me so tepa ana oba abipo 3 days ono oja 1 year 2 months ene no fo na agene ti oba na me se ono no fo no bio to firi wo no ko anti akora ko medini ma obi nti akora ko di abipo ho nti ono o ka abipo ho nti ona na be ma na hwe ja se na hwe no anti mame no wey ba time no mame do wakra onni makwade woni se ona wo no ni no but when mi se ni mame ni opoja wo mo to ohun go wo hunu ona na wo abepo mu ba yie kwa no ne ma na twa hia fo na woni hu ne ma no
ana obi si hwa wo ma na fa aya wo da ho ni su what ya say ono ko so kokunya fo asen awo to ja wo se wo mutumi mu ano komati fo ma na o mu mandate fo no ko nti ma bi nkola no ho nke me se me ngware bi ko me ware abaka se ma ware fofo nti mitumi hwe nkola no ana se bia ono so wo ba nti mitumi hwe o moti up to date me ware me dada because of nkoda nti e na wa bre ne ho a wo no so anyina e so bre na wo ma na ni da ho no Desmond and I'm not papa bo ha ansa na yakowate aja untimi mu no cheche say wa papa bro ya me sa ko pasi sia ko fa ewo ba sia meda because me na koma ono woni me nti no tumi ka hwe kire me o no woni a che nti asem be nyino ba first day wan kan kire me ade chi so ba so wan kan kire me won te se mu frame me second day na ansa na nyume anu ko be me ko no tumi be me ko nim se de me sitie okay eja me ba de wa be kire mu de di kan wasa ho oduabo no ho wa kire ye bata bia ni bere ya sa no obeye Desmond onu nko na ba ye de ntimi eto nsa frɛ wo no ko adu a wo de be ball abaya no ne wo maame no wani mu nie me sa ma na bo ko adu no bi mu ye eja na matie de wo be ka kire no ansana makobisa maame wo se Janet Kobina wada busuam wo he wo mo provide akoda no na ye hunu se wonyem edi ama menyem me ne Desmond nyim ni ba kache na fe ye hunu de ye ka na akoda me hya wo nche ye bisa wo so ni fie na ye hunu enu ma ye no ne ade adan Desmond de nti aba ha wo papa ni we san papa ho na aba ye ha eno papa wa ha ka kire no de nti aba e ba se ka kire wo papa boni di ne nkasa nzare da e ba se ma show bi ba amane nyine e drum mi de so omo pese omo yede omo kokoyi entina ma me de baasi jesu de baso omo nya de ne ma piao aja ri a obenu moto ba ko ase ho ate de ne ma me de baasi omo nka asem yede e ma because me frɛ ma me ne se nka asem mi ofi ba me frɛ na no didi matem me frɛ ne ba no so onfa nti ena ma me de baasi correct sayade mo ne aduma Yanzu me sebita frache wo se kwase me wo de won tumi anka nche me wo fre ma me na won fa yen ka asem na won ka oye wo se ji wo sha wo se ho ya ba na so wo se ko wie che no ya nye kwase bia mfa ne se me ya na e fre me so wo hu so nti wo di do agen se wo di sie ati se obi sa wasem wo se adan na wo papa wo no wo ho wan kan kire na usa ne ho e ko ya hwene ati mpanyina ni mebi nyira na asa ba beti na ni mu yi nti kire ndi ati wan kan kire o ka kire mi na menti me ka se na cha wanti otu mfo so mama ni ababa wa ne nante ana maso menti maso edinti ena enye ono nko a enipa bebe ka kire mi omo ka kire so UN se mama ni ababa wa ne de enante ana menti enti na mama menti mambo na mane enti no wantimi amo o papa mane ti obeka bibia kire no fi o papa eja o sunsun mo kata wo so o se oba bia nka won wana ahwe wo abedu samre ha ende no kure eye no kure nti obeka bibia kire na na ba cha mesi so ade me boni be che me am se me fiwe mu fia eni se me nye sa de no kure bi na wa firi ma fi so wo nya firi mu fi se ensam no madam se de esi me ya no aw nya han maka me nya na saka me nim se odna okoto fidia ma no edna koto adwum edna koto school bisa ne se common sa ampaboa we ni bo nya de no wato be ma me da na singlet keke common singlet wato be ma me da on bisa me ni abro se me ye wole se me ba de beginning na me nya no ba no fan frɛ ntina me tumi ma ni se mo de frɛ me no da me de bufu da me kasa se me kasa basa me da bufu wo soro pa wato ade a chew papa o da ah de o kan na no kwa mintimi ka se tu bottom me ha de skasa ne so se ska bi anu hey tu bottom na me hwe sikasa ne hwe ho sisi wo ba fa fam ne ba me di motor ne ba wo do motor ne ba e bi ne besi enti sikasa ne hwe ho sikasa ne wo fun so send 500 ma papa sisi ansa na matwa so me fun ni ka pre come on 26 go win na me nam ka kiro I hope sin adwuma na ba form tina uma na ye den eye sa na adwuma na ba form me wo ye me to bi o che won wan twi wo ye no basha enti mama ko ma je ko me se ma ton I condemn what you see na on wan kasa what he wono what angunaga
Meka Desmond he fan what you no han dan e da o ka se wo dan na dem se wona me na netam na wo yer kakra wonya school kakra okay nti wo fi woni wo me pese nkan ko da na se won pese ye fa won hu se o ba tan do ne ba wo di isi eja yes me si the dan won wo da up to no nyina asem si first day no me ko loke dan no the palokotum na me ntum palokotum that nti o mana na ho be ade tia no na in fact na me say this for man so bie Desmond me pese me ka sem bebrebe I say girl no ka me bun dem ho kun dem ho me do na gopo anadum wadum na adene me si me tie me ya me be fi ka kama say akoma se me be ka adwuma wa so be bia wati se kan so adwuma nti ya na msada mani ko nti ka me bunu nti no eti ona na dem ho edan mo na ya na woni ne babeda no madam sala sometimes also go do ko guest house na dia de na sika do ko guest house no a waste of money sala eja on kan kire o matwi na ni mpa o aka me ni mienu office o madam na nkasa eti eja na asem o de bai wo se wanye obi ba wadwe ye o sen wo na wo ye eja nti madam me di kaka na beginning no ti mama na woni mentina no nso mama ni e meka che me ba anye me ne ba o so kwa me bi ni ma hweche na se man so na ko ma hwe ya me tene me nsa me ti o ma ne mra nso isa say wonu obai mami wase onhunu se ne ba nenyem yenye ntie mfiri abaya na no so wonyema na se wonyem na tester osi okofa tester bi efiri ni bag ne mo no hu se wonyem odi adwempo bi tu ni tirim se wahwe ne ba danu Desmond asem o kan abusuafo wase wahwe obi ba dia ene ohun se girl ne de na adwene ne nam to no so banyem no na wawo no so ahun se woni na wubi se yenye hu se girl no wonyema na wonyem abusua bi amfa nyin se bi ameto nani wo se ne se futuo be na de ma akode asa na nya bi aka se no se wonyem so wonyem me de ka to fu first na wantie se ya so dada so wonyem na ne ma me so ko yi so ma na hu me de pa no twa no enso ha ya me pese me hu so ne get na tibion okay in my lifestyle anya sa man sha me hu so me bone ye bone so me kokodem ma brabo na me bere wiase no atwatia okay ye di asem o mpanyimfo wa ha ebi tie frifie Desmond no papa akasa de na wo ka de mo kan so de o kan de mai mate ye de o kan mate nya de se ebi be se sibu ebi ban wo ka bi a ade wo fiza me akora amte a na no ka chensa de ne cafe wunti na wunti mi ntwe hu Yaka Ghana youth, arise Ghana youth for your country. Who is a youth no money for? Who can hold you? The fact say when you doctor and when you nurse in Chasa when you Ghana babunu. We ya babunu who bow home dear sika ba won some what so ye be a ye. You get my point? Into the old papa can was say. Say obian for yin say be a mature when him say when ne won yim. One no way jan will be a man who say will bad Desmond. Woni ye bayi adi agro bi manyinsen aba enti twa no pano fa ne sa wonte hwe ne twa so na tetena wo se ne sei atwa majitu enti wasesa wadwene se wo kopre kopanyinsen wasesa wadwene atwa masesa madwene wasesa wadwene atwa okay eni eto nkra foforo fafa mfra mamfisa da na ba wo ba kwa adu no foforo ene wo papa ba watufo wasesa wadwene de a to nkra ne foforo e fafa mfra mam na asamo no yewu sampa woni me awoka me ana me ba na me bo ko adu sewo me ne ge na nyum aso oso won wo ma me dia entina me dia asem ne ba sisi de me ana me kan ma sa twa asan obi anko ne baby omo fo mo de hye na me so me ko bo me ba okay if it's about ha ko again no afro da if it the first day now ba ha ko again afro Monday na me ba no na nyume no test him say me sending this kind of niska sure nti sata na ma ba ha coffee nti me hu message no ma reply ana o sabe send me say comedy no nti me hu message no ma fi no if one phone so that was the last message I was sending or the man to blacklist nti me so me not to blacklist na be blacklist papa de watch out. Okay, mama ma bedwafo mre mu na de opanyini yaka wona ne ba no sabi ne dua no ba meka ne dua no ama kampanyini kasa na efia da ntimi di wo mu a na mo de ache
sebi ni dua no ba no ni sisi mu ba eno no ni sunsum na kata akoda no so wo se wono oye agya no obi afa nyinsa bi amre no ana Desmond na so nte no na sum se menyem na me no na nyim enti womu wono watru ni na ati asem no so womu ni obi ani asem ka waka ne mframa mu big mama wo ye ba panyi enkomoyi fa wadwen kyere bra Ohemaa eda no no o kan bibi se anopa na kwala ne ba fie ho girl ne ba ho won se Desmond ka se yehu no mame na nso ka se ohu no echi o ka se anopa no o ba fie nti de papa ne ka no mehu se eye no kore akwala ne namboa de to so mienu me sa ka se nyenyi nsen na wo mo se aba no a ka Desmond nya chire de no fine in the way because o wadachi no na tutu na bra bo basabasa enti se de ese ubehwe kura no se no kura se nsen mpo wa ubehwe na nya wo ba big mama bacho me ba mama ko mama Rose nche mama Rose yes to say yakopande ya da nyankopon ase wadaro mafi da wo ba akoye Janet wani aso no so wa ba fie mi de na na juna mi so ho de mi bacho kasa na twitwa si kakra mi se na juna mi be o san o ko no o kra be man de bo hu be bia o bema ndi oso onim ba bia wo ba ne wo na me bacho wonu na juna oba wo bisa no nyinsa yin wasem da je mi de na mi de ko ma ose me ba na me de ko ma na asa okay Desmond papa wabaha wose wanyanti bibia mfiri mu nchen se bia ne ba no wabefa eye modehie no na wose wonu wakasa mpempi sanka kasa kire wo ba no na wontwe ne ho free Desmond ho enti Desmond dey say woni akoda no eni twaka bia o papa nso akansi so se woni ni twaka bia kosi se mo baba na na so se moni ne ba no anase mo ba no eni Desmond afafuro no woni mo ni asem bia aka obi antena ne ba bi wo se ne say ase oni ye ni asem bia aka ose mo ma na so nte ye se Desmond eni mo ba no afafuro eti obi anya nka ye ne de woni bibia wodo watu ne bafo ejira mo watu ne bafo nti akura tu bafo na obi antena ne ba bi oh kacha papa na mo me ba no ma ko ni kwa kama odi ko si aba so di baba akra ni ya no bi me ba no ko ana na no so baba ma san ka me o ba ko na san ka me de ko si ko ni fie so me ba nche na ye bi ma ti ko na me ba no so nti no me no o ma se mo ka de nya ma se nti me bi obi ebe no de mpa me ho me nyi mo so nyi mo obi ana me ba je no so ni chen wa nti me pe ko ti nti no me de so se ba ni dem ba na mo se me ti pe enti mi de o ma se mo ka de me ma tumba o ni te mi de ma so mo me te mi de mo bia ha no ka se wo nti ba ma na ka sa o jo ni busa ba o se ni be ko ma ne busa ko ti o je nti o ba kran to o bu de bia wo nti mi de sa so ma fa ni sa waka ne saade a opani mami de waka ni ma o se ohu se akoda no aba ni fie ho se wo ba Desmond ba bia wote ne bia mu a wo ba ma ya che no me che ndese no body da bi brother on tibe mo no just o de ne ma ba me yesa matum minim lo no enti mami Rose se waka ne sa e da so no so waka anti waje chire di to obi anhwe ne ba mami hello yes mba pepa cho se waka opanyini ne se wate na emom wo hunu Janet Kobna e won ne maami fie ho bie mu a wo ba ma ya che no yo ne ho ba se mani friend yo say e mani friend ne bie mu so wa block no ai e na me da se bebre yanko show na block no wo ni sana wo ba ti na mo ye we no na ho ka se mu ni no ba ti am fa mu kwata tam se na de meni say ni say no ankasa no ye nyante se wa akwa wo so wonte se wo ba ne nyim eti Desmond se wo ba no wa block no ono nso so obi a block ne ho enti eye case settled obi antra ne ba bi mi ti ma ka se mo na ho me ka se me se me tie me ka se no obi anda dan se mo ka ya me se ai
Jai kasati asemo no radio de sani e no obetumi a kire obi de wonka me wo ba me kasati a o manu anti a o ni nja me ba ba so ni jara kwana na so de ni nja me ba ba ana me nka ta o mo ka me ba so ma me na kwana na so de papa o ka ta oni anwa no de kwapa de wo papa fie kwa no ta kola no ko ta kwana te a ni man wa ni so ni ne kwata to bo te to mi ka ona mbra na ble na ka kola fa back door ma wa you be funny some fa back door I don't want to go that way some fa back door ma wa you be funny I have from me person my car sem na e be fast ma ble me fa ko tu kwa ma wa me ban betina no on so ban so se me so ni me ban no me ba be ma no me ban se be me so go na kwa me de no be fa Rose mami Rose we me say emo ni anwa no wo side the copper de wo papa da kwa no kaka tro mo so mo 15 years o mo 51 years so mo mo tie condition mu omo wa ba ni so da no mo to no mo kan san fun fa no ta me di me ba ho e na me makofo bi ba na me hwe na me manu go school mu so mo tie condition na mo ka so na mo nyini go nya but uniform so na the wo can is never encouraging second you make me pa kam ka se mi jeni I don't na ka opeso ka che no e be se so won didi akwa no ho a on kan ho ntam me ka so bondudua on kan na se me ko kan ntam mu no so o wonya ma ho se ho de tumi kan ntam ye mbodua de ba metuma nanta konsu so me akoso ye wa pa ma obi pen ho ba me nya boni bia ko so adu ma obi na nipa konda de mutumi nante se wo di agome nante ko kan ntam du so ho na se bia me fuka ko taba ba ne wa obefaja na but so say na wotwe bi bolo no me buso me da bia ha de da bi on e ka se ono ankasa wo ba ha ni nyina hwe ero odidi wa fare obi ani wa wote air condition mu yete ani air condition mu ne yete o yete abrefo yo to ntoma wa ha obi aye na adwuma o nanso sabi wo tena se ma wa sedwafo a eba wo panyini no ye ba bisa wo kan hu bi yebe bisa o eti we wani abro big mama kasa ne enko na me de sima wo kan ho ya me ngwa wo se bita flat na me ka so sister 51 years wo wa de equalize wo jeme ana ha condition wo so bi ye ma ha ne ti ana a no kura sam ne ya ka wo ba ba na wo ne ba ha no sa wo ba ba no okofa wo ba bi sa wo titi scam ne dia won ka ba de so wonya bidi ntino wonya bidi ntino wa ya bre wo wa tapetesi abro wo e dey asem oto wa keka no e na ba ne ba no ose hana no odi nsemu no ofise obi so rara ya wo mabi sa wa e che no wate wo ya de na nya ni ya ka na wa yire ho na wo ya wo ba ba mani a nka wo ba encourage ni se onye sa de no evangelist whatever ma so mama na yiko nana hima eja onkwa so mi ti obi fie so ayi efie du de kan odi eso piao ba me bia woni ba tete bia me tinin kwan fie so hallelujah kan odi eso praise god nana hima papa de waso ne da ye nenim ne nsem kire yeah me papa na kasa mama ni age no ho na nana hima me nkasa nwie no mpesa kola we ye bibi okay pesa kola we bu nkotojo we ne papa nim no man e dibem na papa na che no sanjina mansam TV so ene radio so na o hye enye ne papa nko abo ansi a wo de mo famra no so na enye ne papa nko abo wa no kransi ye no wa bo dada ayi amanse etie wo Instagram Facebook I'm telling you Instagram okay Fabiem Fridging Facebook WhatsApp okay ana YouTube okay Hibiem ana Amtu yo YouTube ni ya Amtu okay ana Twitter okay area onyina ene adum TV nyina nim management okay ene your management and management is matter on papa na chew okay on papa na digbem o kan ye no ntisom na mintie Desmond na afi Desmond why akora body semu papa de o kan ye me ya so yi ne na sempaboa we kra unto bi ma me da Desmond. You should be ashamed of yourself. Kabi bichira papa, what it? Aha de oba ya bichira o de ya de uba tu le no. I am zonzan so. Yes, se financial wa nka we ya o de chewe.
sɛ memfa nkyɛ wo akye sɛ meka wo nti mehu dɛ menka bio kyɛ sɛ wohu baabi a wobɛgyina wohu agya wadaroma wede ɛyɛ nkorabɔ ne sɛm sɛ ivi kura no sɛ me kafra adwuma no a woyɛ na ɛden ɛna mmɔden a wabɔ no wɔ no hɔ no nso ɛso nanso sɛbi yɛsɛ ɛba ogya na nan gu yɛ nan so a yɛpepa yɛntwa enti so ne mu na ka kyɛ ne sɛ wode akyɛ no wae firi wakoma mu nyinaa ovi sorry mate oh bon sɛ kofi na nkasa na so mmerɛ na so mmerɛ na wa nto yi baby na so mmerɛ na baby na so den papa amofefo onase kura tese etese we said that ni hwe nana hima de atemie me pacho papa ni erezi objection bi na ye me de o se ba brante no ntompabo a ana singlet kura ma ne da e pesa brante no de waye no me nsem nyina no okay on san hye ye boso ma ne ho boso me onya adwumaden on to panintoma ene chaachao on fa mesi ye so ne mfre papa no ne mfa empata ne kra na ne sunsum ni ne ba na chi de waye de ya because me checking sika na top plot mienu o papa eye adwuma be miensa nan wonti o papa wale waka na kono de nyina hye asema adwe e ba metim no papa wonti me mra sekora brash ni de ade mo kasa ye nkola no ye nim na aha kwa ho okay otima se nti onye saade no on pepa ni ntoma ene chaachao ono anya adwuma sika na odi kofie ho no on hyase okay so ene wamana ya hunu se otimi sievu emma ne mpana 1.8 a week on save ye kan na baba na ya no ko so ade bi ho ye tu ni pafo hwe abema bi o se mama de bia me na fofo anwum mo kotena se o mo no bia 1 bottle 2 bottles me ye ma bi se bia 2 bottles no me de be se konkom afi o hwie ye onyim sika onyae na wo papa ni mo nyam fo fefefe na na me ko stadium me da ofum se watchman ya wonya dia ko dan paso me da na na hima 5:30 the road no me chedo ko police station nyina ba ni cleaning ama ba ni wi se owo awo bone a so ba binka sabio sabin producer nipa nka eni nkwa se nkogina papa nanim ama na no tia no because of you atia no amen ne sabin producer obi kura san toto ayampia wotima se enti mesere menua ba ma na se achia emuyi ani da so ho osan ya brante no osan wa hoode no so otane papa na chi anka sa sika na ekogu oba ya se top plot sa plot na watogu oba na se de em ya se usi so da enye so ta papa na chi anko ne papa se si anka meka che ne se anka seven produce eni se papa no ko enko ne ba bi ne benya asase bi ye fie bi anka na mo no wonsa so da papa no nti mesra no se fineko onfa na adwene ma ne papa metumu se na
What to say now? Maybe say weekend no echo say nephew cry to say yeah how you dear as if you are only a dinner free fiada no you mreno at the bamene die ya who do I call it was yada yadi who got train way and so that who drew mu nene jo or say a boss say or the other call or the other ba ampa we didn't boss so one on the cantaman to our cantamwa I want to nantankanunti when we are more than quite ya na and nejwa there. They make any answer. Aseda. You will be a dear sedan woman on a Safi who and qua, and I was a fata say ye yinwa ye. Mema kwaba a high insura 104.5. Jumadia will bet ye ya 2D or bra. Now what you say any dear woo, why ye woo now what ball. Shanso Mr. October Bosumi in the toast word Junu, our fimpim ye no any adiono mu, any net day Simano and so and our bapa area. Donko ehu jumadie ya to apete baby bia enu ti mesra wada o show me now wo Facebook amema wakwaba ye run na watch from what you say enu ti Facebook who do Facebook now abo insura 104.5 FM live on Facebook ni awo betimi aye bebo amene say share say bomodi ya share efama wo bi share ma wodofo bi share to your WhatsApp contact share to your loved ones share and share obi no mra na ye beboa amankrofo anya wonu masema no muaye na fenso yenso yesua de na me ma Facebook ahwefo nyina so akwaba owura mo YouTube ni ye Insura TV me ba cho honso eye abusua kese chema wonua bi wa broche se wo metie nsem a esisi krai mu anya nsem ketwa enye bosrem ka eyensem pa enu nti ho nso che ema ne nso obi so de beboa wo ma wadwen kira wo de beba na ebetimi akan ama wo ne se wo comment no de edi kan aya ama ne mfa nkomo a ye die no ho ne etosu mienu sansa nya wo nko na wo hwenti aya me ho mra nyam kakra ne etimi akenkan na afi ye de ama wo memo akwaba e de ba Adom TV woni nsa Adom TV de ye waza oye midi e de Ohemaa Benewaa wo from Ohemaa bia je wo so edodo debia ye ba no say ya na me wonsempo bia ya na me pese me de ma na de bo kotukua no ne nanso ma chichiri bi pafo me sane mu ama na wotwi wo de anante na de pese me ka chiro nyina nse even broken crayons still color, so don't lose hope. A scratch record still plays its song. Crayon no nanke benya nanke yemu apa nanso amubu a wotimi di sini ekɔ school no na wotimi fa sini na abubu na egu bag nim na wo de akala e kire se achia na muye na wotwe atwa mu no ankoya na wotwe ye befa he ya ntwa de last week e befa awade ba ko na anye fufuro ebe yi akwantu yo ne refuse you last month but ubenya kwanya fufuro e de awuram emu wa bomfia da biara da see the no the scratch no ubo piatu ade ani mu a ewo medu we be twitwi de na so nyom kro no ebebo enti whatever you're doing this week there we bia no fani edin ye se ebefa achia na emuye we any asem kakra me de ma ene den na de aba okotokua no abadwafo tra se eno nti mema wonu makwa ba na enkomo ya asoa wo fie ha kasa asoa den ya ye ba ni aba bedie na enye na nam nim se ebe ma bitimi ni oba wo na wa hwenkoda ni mu a wo se we mipe we mi hwe we ani mu a mipe we what the sa why in the selection eba ni aba betie nkomo ni mu na afi yakọ enkomo atoso mienu nso wo ho na enu nso mu oram enu nso mu odem pa mama ma abejafo akwaba big mama memo akwaba na de na pom to say nyame ehu ye mobode na nso ache jo ye run na watwe fufuro mu ye de ahode fufuro ye de ndaso fufuro 1 minute ka bibi na fe yenko yenim yo de mekane say e de onyankopon ase wo hwe ye nso weekend di mu nyina wasande yaba enne aye be hye dwumadi fufrase na ye mpa ebone se bibia be ye jojo ye wo ha se ye siesia asem ye pasomdwe ye ka no ma nyina abom e ma ye fe enti na watwi ye mpa ne se de abrabo ne tie se de problem ne tie bia erade be fa ye so na ebe ye kama ye da wanu asepa lady memo akwaba it's Monday na ye dwada ye ko
I'm Mamma Sibibre, Monfanchamana, a year number point, Mineka Kakra. And so, Kakra, Mecani said a big mamma cano. A year radia dom and a dasso tinquemo. Now watch it aqua pro abetu beam. Now the Medija at Tiaphone and say, young sure how you best to your namo. Know when to plan for what. We are saying about planning. What's now one can say, and then me to where you're watching the warrior. I was so before a necra. And to plan your life ahead. Sabaya Bibia, we be able to me out to work 1 year. Now, as see we years. Till them did a tear for son. Okay, yeah, that's it. Evangelist Nanaima, Piao, come to me, uncle. Unquaso, Nhyira. Anope one fe me da se basa na manfu Ewrade Nhyira o dem wo kan kira tiefo etiawa me chia wo bibia ene ahwefo okay na mansema me wo kan nyina ne se nana hema ade ne de nya achen ana hoode ne so nyame de ama nana hema wode onan ama wode onsa ama wode wadwene ama yeah wode ahoode ama de aka ewo wa onsam entwen se nyame be ya de foforo bia bio okay wa ma de achen no wama wa hoden no wama nyansa ene nimdie ne de apply your knowledge okay and use your ability okay to focus with your life okay and things will be well for you but for them and I do that hallelujah okay right every yen konkoma e di kan so na Sarah owusu wo free paako so ena watwa ye fidua mu na mema na kwaba wo se wo safo boaten wa selection bi mimi san ba bia wo hia no na fe yen ko Sarah what to say say de wo si ye nyame adom no kache obolo financial woncha wontena se wonya say 5 months and obetena se ntena se kom yo Sarah boy yen komo una wonam de na de wo be pia Pacho we de na mene be mene na wo miensa ba ko miensa ni nyina ya mekọ wo mo to wo na be ma woni be be na tie na me wo ho be ma no be ho ade efiri me nsam we de na wo hia no ne ko wo miensa ti san ko wachi kura na eni nkomo no foforo Pacho na me ko school bo mpata Pentecost for na ehwem okay na ma me ya reda wo kakra nti hu boy no na ma me ya se menyem a obetimi ahwe me na o se ani na menyem me ba no nti me wo first born menya 1 week na ne ma me be fa me ko nyina hini ti me ko nyina hini menya be 3 months na me sa bai me ba na me ne tia na esa nyim de to sumienu bebe ni fa na mam kasa ni enko de to sumienu no so the same thing na me ko wo ma me ne ho no ti me ko wo ye no ena maaso ne kunu etu kwan ko baby ko ye adwuma kakra nti oba ya asema o de bre maaso ne say obi afre ne phone so na nipa ne frɛ no say me pa cho nipa asmesi ne kunu ne wo sen ai o say ne ma men kan kyerɛ wo agimi pa wonim nyansa akora ne amfa na amlo ye de ne ble na aso debi tubo sata be ma no wo be ye ho ade wa ma ye ho ade eti ohunu na utu kotena ne so ana na de na ma me no moyi na me ne ma me na ti ne me nana ne e dos ne wo dan ba ko tie no ho pressure e na wodi tu ye okay wo nu wanyamfie be sen sa time so na mo 17 years that's Sarah right abawa Sarah 17 years and wo hia no de pon wo de tu trim bo hye no net saying eti ma onya rehye se o de be me tu na me na kwakotena o ka che me so obetimi ahwe me se menyem a ba me na me ko school na menyem ye no e na me jae enti wo di ka de nyin se adwene tu trim se wonyem ade yi obetimi ahwe me nti e frɛ ne maame ka se an obehwe me nti maame ne bre me ska first born no maame de to me ne nyina me de ko wo yi na ono be ma no o maame ne ba aware ma no ana se o maame ne be se o pe ma no na be ma na ne bia one ne maame nko na edi ne maame ka sese ye no ano no anti o ko hu no ko bo ne maame ma ne se maame me hia wo ba bi friend Sarah me ma ka chen so maame tu so ko tumu nkyene ana maame ne so ka be tumu nkyene kire wo to aswe enti wo se sinkura ne miense tobo na wa wo mienza ba ko na fe no anyem no a wo se ko obi ba ya ye kan ho asem kire nti wonyem ye no
a wo ye be tu bedi but you want to me din one blame is council and third year and dida sata na what fine na me te me ma me fie continue town so ama nkomo no anye da ene me ankasa me ni di mpesa me na menunu ba ma woni na di kan wo baako wo ko school 17 years ni wo hunu na woni na wo baako na wan hwe wa meto bedi wa mbre uskada edi akono be nko ani da so ben are chichi sem ben na onya ya wutimi to asosa ne ko wo second born na ma sitine mu no me ko wo ba ye no me na na ka chem se me ma me di ofrim nti me na na ka chem se ma wale dia na me nko na me kunu han dan ma me tina baby a me di akola no be fa na edin na o chere me se wonya adwuma bi wotakwa wo ye nti me mbla nti me ko wonom no na me konyem de otoso 2 nti sata ma wo ko na oba first born wo say no 2 years 2 years na otam ne free kuma se de ne ko otakwa oko otakwa ho no ko hu so wonya adwuma eye as say die wo a wo be hwew okay so aso free takwa ho ne mra nti takwa ho no na asa adwuma no ko fom na katua no omum en tumu ma no ena osesa na te dia o de nkola na ekoma ne maame first born o de na ekoma ne maame na me so me mbra me maame wonti se one ne maame be kasa na makwa akwo second born no ne maame ena one ne kasa na oti ase na second born na third born okay nti uko eni na wunya nwoye ba ko na na ekura okay na me de ne ko nti me ko wo eni mu na maaso ne be ma no me kunu ne maaso no ekunu no ese mabusuani bi afre na didi na atem say ya mfame amble no na wonja ise wo di mani wo fie wono no na mentena ma ase wonche me so asem na wakan meni mu hye mabusuani bi ani mo namba ena ode me bre mabusuafo nti ode me bae ne no anu no nhya akola no nhya nkola ne nyina na ma me ne beti na wono wa school no wa anko wa mpa adwuma bi anye wa mpa bodwo bi anye wa mpa nsa no dwuma bi anso ansua Sarah wa nya futufo bi asa abre no san mene boy ni nya kasa kakra nti wo sesa nkola ni nyina akoma ne maame ewo nyina hini enti wo be ma ne maame kunu ne ka say wo busuafo afre no edi na tem mo di na tem sen o se nipa ne fre no no se ya mfa akola na amblo ye de ne ble na aso ti jai se wudi nani no na wajimi ana onfa number ne nso a nipa ne de fre ne mla o se na asem ne na shinti o delete number obi an wafre wadi watem no wanti tam na ma wo 1 week hyedem na maso be yi mene magu abonti be ma na oba no maso be oba no boy ne ma nyo no ka sa wo a wo be hwe wo acha yi mene magu abonti se me mbra me ma wona me bai okay enti wo call no a number no a wanfa number no ama ni apam wo na wo yi wo ne ma na ukunu wen sa bre no sa tam na no so wo kuma se ha ya adwuma no ya adwuma wa sa for printing press okay and now sanse sa wo no nneema nyina na aba e jankaba wo ba wo na ne ho biem choaso me betina wo no nso me ne tete sana me sa wo nyem de to so me ensa he Sarah ma wo betina kumase no a wo ba ko hyede mu no a yedi wani ne nyina no wan suahwe wo ba yen so wan mo so se da bi be me first one we can show me card baako second one we kra dey free one we free one na busuafo entimi ma mani na we den na san be tena kuma se benyem third one ka ho tampo me ho se na menyem na wonu ade ya denyem Sarah den ya denyem ade ofo trotro na wonyem nti dia de na eye pacho de otosmi no wa na ntintem o cheye no oko 3 years no da so tifo nti mi hu ya na me funa nya 6 months me kire se dia de agro ben na ko di ya na wonim se wonyem mu afi hu ya na wonya 6 months no pacho na de na me ne na ti obi container na muti container pacho wesiesie se dan mu ana na muti container mu sen me da sorry anu maba me na nam ho no container ni mudie ne wo mu amutim machine no mo de printing press ni enu bi mu na na yeda nti de so na moda no wo ye wardrobe wo mpa no ne ade ntuma wo ba ye de se wo nti ntuma no de se so ho na mudi agro ni nyina he ante
hwemanim what into man printing press am for printing press ye sade china mo ba na ye nto ade a na se fride si anadwo no mo workers no binum osafo boatin etwe ma printing press am for just in school for exam see ya print exam sheets ni ade am for ye cards ni ade na mo ponko no no watu kete preku wase bisunya to so so basara brani apon ahanti wukọ a wodo ba ne kọ tu dia kura ne kokọ da kete ntoma no so ade ba bia na wotie na wontimi na ho na me na ye se ma wontimi nkọ na mekunu ha dan ma me ti yo wontimi ne mentina sa dan ne bi ko se ma me afu yenhwe we are working eye hustling as a o kire hustler way ohun yemra from kakra se time ben na ya na ofro ana time ben na wonim se printing press ne pon a wo de ko na adwuma wura no na adwuma na emienu nti ya na wo baako na ono so hwe ba se mo adwuma ne din ko bodi pe adwuma wura ne obenya asem ana no mu onim sa mo da ho onim sa mo da ho okay ahanti na emienu nti adwuma wura no wo baako na yenso ye da baako adwuma wura na mu da baako aha no oye adwuma wo baako nti na de meme ne boy ne dem na on time okay it's time ben ena na wo kokoda no do on ma mitimi ko be 5 na be fia no pa and you met 5 na 5 na printing press upon only otimi pon ne your wife buy anu upon say no kwan so na ye adwuma wo it's time bia no otimi pon okay enti scenario ewo mu no wo kura baketu asa time so ba no be 2.5 of no ko 3 years na wo kura baketu na mo ko da container mu na mo da form wie no say na live in city man dey ma bele min na mini hobby min na container mu da enti gisa wo kire me say na esiti ya den tuma ne se wo bi wono wan tuma no wan ntuma ana ntuma 2 years akata so yi bi be shit no ono ade se wono aya das enti oba ne da so bi oda mo finfin na wo ne da so nti hono pa hom ka ben ahoto ben ena wo ne akoda wo kura wo ketekete no wutimi nya ene ne kode da container ni mu ama nyinse to so miensa baaye Sarah mitio enti de bia na akoda de bia ndi na mene net wo container na mo ye de didi aya adwumawura na bia oba na obehu sisi ya na oma mr se me panteria ni nyina no okom de wo yafunu mu but wa yase de still ano wani je ewo ho enti wu ya ne se wonye wanya 6 months container mu baby we container baby kaza container baby ha okay enti wu sa wonye wanya 6 months no de biem ne si acho wanhwe me ni nyinse na ada kosi se me wo ye nkura no me ense nyina so anto obi adin da na wo na de wo ma be ma no se kokko ne nkokota no ta di agroba area ho no ayo mbehwe bo aha na me ho eti wanhwe nkola no bi ada eti last one na wo ne container baby no a wo bo na mane ese wonyim achai wo bo na mane a wo ka dey oya osinga obe mama kone maame ho no mitio aya oso obe mama kone maame ho so maame no so enam de papa ne ka kire ne kunu ne kan ni ntina maame no ne mani nhia aha nti den na de be wo ye hwan na ya no oboa wo sa kwa no so nipa oboa me de sisi ade oni otu kwan kakra otu kwan kwan okwa abrochi hwan na boa wo madam for pa friend obaya ana oboa wo na boa me be yi me hospital no aduane ma me teni operation ko me am klobi a ultimate awoni me ensa nyina ye operation last one ye operation na wadwen pa ne sen be mana na woni ne te no na wadwen ne sen na de wo ye wo de wo hunu ye wo wawo first one ya metu di wanhwe wo da wawo second one eno nso ko maame ho ya be yi uniema 1 week agu abonten ni nyina antre ofo wo san baaye ne be di do container mu anya container baby na wadwen kire wo sei na mini maame nti me fa maame ne sen kam de ne be me maame oso ye dey
Me fa maame ne sen kam de ne be me maame because na me ni maame. Maame de he. Ma so. Enu anti keke na one ne ba ne ko wo ye. Sarah, pejauti. Ye di nkomo feel free, what? Enu anti keke na woni ne ba ne ko wo ye. Se uni maame. O pese o fa maame ne se o maame. E na woni osafo boaten awo miensa. De na asie ntie ma oba. Atwe sia nkola no. Ena am se me na nam ho ye nya ba bi ntina ntim de nkola na kwotena. Adamfo bi nche wo akutoja. Kola miensa. Ba ko de ofa ba ko. Ntimienu. Ntimienu ne de on show. And I also was saying, my friend, I was saying back on the book. And to me, no, I can end day. I officer, a mango near CSC and what from where you say, me no way, dear, me pepper slow, me pay me no. Menina Casa Cola, them Colana command, mamma. Me Tom Colan and Tad, the name Pabo, catch him some Colana statistical, mamma, me Tony a man on me the man, me sending his car, on can't any mamma send me on 1 a. Tina, my men home, it say. De ntina memene na wonum na ono no na e ba be hwe nkola no why na be hwe nkola no ono ma me no no sa asesa nkola ne de omo blame den time ni nyina so na misua adwuma e de adwuma na wokosua ye it's labor ha acho na misua ti wapon ho acho de misua ni 2 years na ma me ne de nkola ne ba ntina me ne nkola no e be da no ne nkola ne didie mu na madam na ni nche na o se say wanya vie say 26 divided by 3. Big mama, yanko. So, no, 17. Aye. 17 or first born was it? 8 years. 8 years. And 17 plus 8, 25. And the next is 20. And okay, so be a when you're 18. And 25. They say, over 26 years, they say, dear partner, person will Just say, me 26 years. Ukutanko la 3. Oba penyin wo 8 years. Upon the bema ne di ye wunya bema na busuya for bra bema no started so wo yes ade we say no. Na 26 years and anti what unufu nyina egoi. Sarah. Onye obi a asasa wo ye ohun se wo ye homeless yo. Minimum nyanka bebre omo kro yi mu a trebon wa hunu na ni so kra. It's me ye adwuma. Utimi ye adwuma. Enti usi so adwuma ben na wan ye pen. It's labor no. Meba mama nko ahoma no so asafo boaten aboache hello ma now what to say yadumu yeah so ya ho ye wa hapa kwadwo Sarah owusu wuni no acha so ha Ya no mo de na o say na meka na ya na obehunu na ya mpachi yo ye wo ha no watoa no oboye nkomo bi se ushia no bra no wo mfie dunsun 17 years na aja wo de passem true na ni wodi tumu wo ka kire ne se won wo na wo ma wo a wo behwe no ono wu de edikan wan hwe no wa meto akoda ne din de to so mienu owo 1 week pepepe ena wo maame ne wo papa be yi ni niam tugu abonten pam no wo bedi wachi ebeda wo nche wo container mu wo printing press bi ane wa wo last one no wo se nkwada no ba ko pe na abehwe no mfa mienu no aka no e de na asi ayo we de ma medasi o ka se menene we ma hwe akwa na oboa na de umi se tan mi sia na me fa na me no we na sata na mi su adwuma ana me obi yi container me na me da ende so ka se mdu bi nkutam da no kre ana menene da abene we punan se ne man se dan ku na mi su adwuma ne man ku ti ma me kura ya na se o we of fan ene ko tenanti me wo na ma fe me se o ne ma me ntokwa ne ibusama so na ma me ka ten se ma me se no wo ma ne mla ma me kura ja na ka ma me sa we answer what so wo kan say wo hia no na ne ma nkoye no na wo kofo obi ba wo ko school 17 years ne na kowo ebe de na abrabo no akoyi amamo asa na mi sinye juma de ba se na wache Nhyira wo de to ankoma no so
Nhyira never quit me my Mrs. Adam man and America, Monsieur Jumani and I be a man. But I didn't acquire no. Mammy family was into Quao or Fair to Quania, he said, Navis, and I'm so manamala. Only mean you want to tell me now, welcome to Ho. And I'm so a man and buy it. To ban Monsieur Juman and Minia Jumo Takwa. And I will fair about the family like me and Yajmo Takwana. It's me maybe being here. And you got Takwa in Panama, Konomi, Manon Tiamica. Oh, the bear 3 miles qua non Tiamica. And I will frame say, is here Commodia Crania, and I'm Sadia, is here any permanent Mano, Tiamica. And Desadia also over Sugar Biamati, who got him say, Unyaba, Usisabaco, Choba, Juman, 2% my name over share, Biamatina, Debo and White Wabastrame, and I'm you, bra. So, Bano Bow, I just saw Bow Wabata. 2 bar, I would do never in a ban, 1 could be. Oh, na say no kawaja ne hanu de say ne ba na no be ba na ne obende. O dey say o ka chem say this is about ko say o trouble to na no nya adwuma. So me ko kra no kwa na de ne ma ko jam wa you takwa station am here dey. Me ko fa ka me de ko e. Ko e jam bian fa o fe me na o ka say ni sinema ko ntinya mo say na o ka chem say o si saba ko ye trouble nti o si o mo ko na ko ye adwuma nti o be hwe ba bia me ti. So say we ya ebia person be say me an wa de no ba oba wabuti oba say wabuti mpo na unko bium am so unko bium dia na bla na nyina tira se me no titiwa na etiam kana takra krasa ana etiam kana waso pe say wo ya yi uti kusia ne yi wo hospital bia na yetin so say garam site ne yamanfo ba woni ade nti pe say kusia ne ade nti etiam kana me di hu skana ma na akoto ne ma na be Oma no mo otodwa na na no mo kun udi fifre ho wi na ko jiska na no mo kun ento kwa sa na adwuma ni guye me ba gina so ma me Sarah tenase yi okoye na okoye adwuma ho na obi beto okosua na ne ko pacho the boys na bu onu ma omuta omuntia okoje nso a na wadidi watem ebu on so se me de be ma sa de bia me de be ma sa na kosua nso kosua a che de free me ne omu na tifi ntia na me de ma omu me che se wo se ntokwa de dikan ukọ ni maame ho ni onu anu nkokon ya na ka se ye mfa umra e de na de ntokwa ne ba ni nua baba ko pena eno kula nsuo mu na me ne kontokwa na nsuo ye ko nsuo ono no dimika nsuo ne so ye sa na wo fam ni bia ye tietie nsuo ni to ono ne kwa no sa me obi amako ofoforo o sa me ko sa ne de no no atam so ai no koja me so na menyem na o che ne bo no ma bono me be fe na mbe ka kire ma me na akora na no odin na me so me keke bi kire o say pacho na akora na no odin o be fe na wankasa woni baabi afa o se o pese o fa o se baabi a yempe etena wa ni mia ho so nim sa ma na akora na ha adwin ni nua sindi me ko ofoforo na akora me wo bo no na ma mbo no wo se ntokwa ende kasa ende ya ma kasa bi ti se edidi atem ne udi na tem se ene die onkai yo boache to aso ma me kosuafo na oni omko ho ne aduru yenko to yen sa na adwuma no nte pesa na no kontokwa obi aso matubiem ana adwuma na egu ye ada se egu ya oba se oba na medi kana na panini obema ana ono ne yedika wo no antu ba na sabe fa nyi sa foforo so ko fa nyi sa foforo na me anu kana me se isi ane de me ho atrementi se be ya amesa fa nko ima mu bi na ka wonya yi so onto so wo sa kwa na ntefu emi ba o obayi wa fa no wani na wo baako wa batena wo nche wo bi de hie so wo wuto wo so ana biribi ye no anti wa mo nkontena nkona busua wo ankosere ni tie de ntwe ni tie de ano de ma nye se me ko chen tin sa de so me ne na ya won se pa cho se sani o pa de afo da yen se pa de afo de won se so me ne no wana me se isi ana hana batana de ti ma me ma uskana ka de esa ko ne mre pamu no bibia yi ya me be fie no ma na wo kokora me kwaji e busia wa adwuma na de ma ho sia sa na ma that time no be 2018 to 2019 be 8 million na me de ma na say e go fan ko for the meantime ka chi no ukwaji diska na de kwa ya ko diska na bia ko toto phone
ama waji scan wi na ya sabe tena me so takwa ho obetam so takwa no afi de na say wo ye me masem wo pia wo ma utimi jan kura no na wo pia ko de baba ma de ati wo ma o pia onya den o ma ko de baba ma de ati wo ma obi di shara ko fa betena so pia ko abonta ko de baba ma wo te amu ma wo ma fie meba Sarah wo go school to set up right as tena siye ukuru say uba woja okwan 800 mpona kafacha me woja okwan 800 ube kuma se na se misika be ka mesam koto funfufo e na wode toto phones na asan ba na nchen na wo obi ane be ma wo mielu wutimi pie e kwada ba bia wo ma na kwai pacho mimi o ma me bae no me kwa na me na fo na wo sister na o ye makeup otakwa o ka cha me se aya na o de girl bi ba ho no na girl no club girl ni din kire me say man boy girl ni din boy obo ni din ni plan ni din hipsi o se wan friend say hipsi ase ni say and there wo no boy na ne na again okay ti me de me ne to from no one day me wo no na girl no e de ne bag buy say wo hwehwe me be e bag ben sa e school bag gibi kese ne bona chini ntade no soja for de ni bia no buy nti oba na me se woni wo ko adwuma na emu mo ntwen no na boy girl ni twen ya ma boy ifre adwuma buy so ba madam Africa ni nyina na wo dem woni ne girl nyina na wo dem girl be di 1 week be da ye nyina ye nchen wo dan ba ti madam for sister na ma me na ka se wo de me family to for me bra ne ho metna no wonyi mani se omo ba ye omo adwen se meni ho na me nshadi ti me ko she wa me ba ye na chese omo aloke puno no omielu ai na ko ka chi efie na ye tim ni wura no se me ba ye omo atupuno ni mti omo frɛ ne ma me san on omo bie puno no ombie na de na ko so inside o ma ba de na ga ne da ho no o da fa hia o da mpa so na boy ne tene nchen o bed na obie puno no hye dey azen ntuma na kata ne ho na ntuma kata dey na empa na no so na wo ne be ma ne da e na wura ho bi sa de ma nka hwe na mko frefie wura ne bai eti anu na ma wo so ko pe be dai o ko dai madam for sister no ujiri bacha da bi se wa wiem mu de anka wo be wiem na ka ye 11 wa wiem o okay meba boache mame na wo oba wo ne na wo mienu wutimi sheda kra wo ba se wo ba fa bag kese ma wo hye ne niam gum niam odi bedi 1 week ama watimi ne wo yiri wo mpran ya bedi 1 week wo dem wo pie ko ba ya wo dina to mpa so de ntoma kata ne ho nka mo be de mame obo anya ne kure o kasari ya obo obo wo so wo mame kina wo wa bai de wo mi se na me kan wan ti mame de wo mi se flash star na me wo mafia number yem fla no achi wo bisa wasam o na me chi kosia ne pa no me ana na me tabia ne ma ge ni sa e ma ne koy me a me tiwa me hye me ne ma na oba me pekenke na me ama sore no makoto kenke na me de abre no je aduane na wadi sa okay kasa esu yes okay boache amen o se on fresh sister ne misa no ana je atuma me anim ono de ne na fofo no wo mu anya de kura be ka mo ka se no kura ntia no de wo mi se ba no wo no wo yire no girlfriend na wo mienu na mo wodem wo pie ko ba ya wo ba no obesra na wodam pass woda so ye le mami o ba ka de me na nya hwe ono ba no o ko ba bi wo no se wade ne bag bi so na ade tan wo re o ko me no mienu ne geri nya na wodam hu tibi da se wo bi ko ne ba bia no akra se o we de ne tie de ne so me de bag be si ha no atimi abedi 1 week mo ahwe mo ba na wo mienu wona to aduane ma ne di one so na to aduane ma ne da be no is kan wa to aduane wo be so bi to aduane na wo bo so me ko ko sa o baba na ma no aduane girl me na wo ka de wo se ni bra ne kasa no o ma me ho mete tata no wako na aboso menso asema woka wase wobua aya no kura ma eti kire mu kire no na ye na me tebe ane magani di wo ga ne number afle no ni mbisa no wo na wo tebe ane magani wo na tebe ane magani di tata be na ya na tebe magani ajuma be na ya na tebe magani mimi tebe ane manini tata ajuma be na ajuma be na ya na tebe magani di o se o ye nton bibia na sani akwa se o ne mu enti kenke woman bi antara ba o ton kenke no makoji kenke ne bread no na me de able no awia dia na anwumre awia anwumre no makọ na me koton ma de no ba no abeji kosia no pa no ne mo no de ko na me
Boache ga na nkasa we hwan ya. Boache. Mama. Boache. Mama mi tiu. Say girl na wo besra wo ni abaye yi wo ye hwan ya. Baba di umni se na mi titi ma besis asasa no so no. O chechire mu. Aha di umni se on se menene wo be pani wa na no we be ma. Adu ba tana mche na mse sisi ande akwa no. Mpesa meni million ye akwa no ye de koma me ma me wo krafi. So na ka wo ba na ka wo pe adwuma bi aye. Tata kwa ni Christmas time ya be kumasi ya ka me si ya ba na ka ya akwa no aye de ya saba. Ya ba ya na wo edu kumasi na mse sa de a amini fa akwa no kona ka wo twem kumasi na ye de. Ya ba na yina asa akọ. Mimi tu free kumasi na ko na akọ be man chen wo ayi mampon. Ekodi 1 week o be man chen wo mampon. Akọ da 1 week. Wo wo ni plan be me wo mampon. What they say? What they say? O se on e friend kwa mbiki sada no friend kwa mbiki mampon isa no se wo be kan kwa ye pacho. Mumi anu na motia no be video. Oh, I know you are that. Yes. Wono na ye side no wono di kan side no. Okoda be man chen 1 week anu kwa ba kwa man ka hwe. Me da kwa na mam se akwa no usa. So usa intin side an sanfa me de ba kwa da kwa be 3 days kuma sabla ne Christmas ya bi adwuma kwa sem kokọ adwuma. Ko horwon kwa adwuma kwa etew. Ah me twa wo so be man chen 1 week wa na ma ama me nya kwa ma me kwa ntin fa kwa no kokọ ye de yan kwa adwuma. Ya kwa na ko so ya eti wa sha be man nche no wo ba ye no wo frɛ no wo ka say. Me frɛ no wo ka che me say wo ba bi me ba bi a wo frɛ na no wa ka che no wo kasa kra na agogo kan kwa asem kyerɛ wo. Ko ba nja kwa no so anti meeting fa na kwa na me fa se ne ba se nya ko sa ko sa ba ta kwa sa na nsa no betra ye ana de din se to su mi no ba ye o di ya record e ka kyerɛ me se enkwa mi no ema mi no na aka no e bi te me di no ma dwun ho amenti ase da se enkwa mi no e bi me nya me ba ona etu no so be voice ka no bisa no wa boni di na bisa no ona na ya u ya record ma me e ka kyerɛ me se enkwa mi no e be to be me di no ma dwun ho amenti ase me ya ma una be yi mo hospital gana be yi sana so ka teme na be yi sana so ka teme na be na ka ko ba ya na shan kwala ne mame oba ya be na shwan ya na shan oba ya be na shwan me ka chere ne se nkwala na won show mu no ebedu mebi na obe idie ne obedwene wa won ti ase na ho na person say ma no nhwe nkwala na me be na me sa oba ya ne ye na me nya iska wo se na adwuma wura so wala ba o ko se ne bo no me de misika na ko wa money dia wa money ntrani bia dia ne na akobo odin se nkwala na nhwe mo no ye tena ebedu be bu be die ne mienu na aka no ebe ye won wa na person say na adwuma an ti ase enti enu ahu na odi DNA nu na unu DNA ah dia DNA oh Sarah kasa ne de bre na ye sa akra na yo ba meaning se ne na wadwen bi nti na o kasa kire no enti wo na wo select me enu no wo na wo wa kire no se enti ana ne maame mo de me fam no enti na me say die na wo ka ye no na opesa wo kire sei sister na me ntie no sha nkwala no wanto obia nso din da me wo na ne maame aka we ye de ne beto Cindy we ye de ne beto James ni nyina mu na wo ye style doggy nim ne ade phantom gini nim ne ade nyina se na wo gusu ko bi so ane dem ka se me mpene ma ne fa ne to saa ni nua na me ka se me ko ho na me ne nya kasakasa ma mpene omo so ampa ambeto akola bia din da nti ka wo kan ye se boachi hwa wo nhwe nkwala no ebedu ba bi no be ye die ne no mienu no omo wom na be ye wonwa na apo cheze ano nhwe nkwala no me wo amanfo ne be yi mo hospital ne enti obi obeyi no odibi o manu mienu no a wo gbo omo din a wa ye selection ama be ma no onye mo na ho kire nti wo fa ba bi ana sister fa ba bi a de otoso yenu no kwa de ohunu na ohunu maame a ye pepepe ana de otoso mi nsa no so saa ono so de osa me say wa gba ho kire din wa kobo die ne din die na wo gidi se oya ebe ma na ye no wan wonkola no on sham kola no me wo kitu awe nyina na me de akola ne da abontin so to anu ma oya we so to anu ma sole agina wo so ntoti ana maye
nti eno na ma wo ka die ne na se okay boache amen recording no oyama wo no ubisa no sen na adan na wo ne oba ba wo na wo nto akora ne din oba wupe no nti na wafa no wo ne nete usu okogba adwaman ba akora wanka hwe wo kokwa meke ho ba ye no ujai de che no eti adan na wo ne no wo a wo ntu ni din amen so me wa me ntu ni din o se anona ayi sa ta ne mu sha ba akwa me wo ara ma me ne frem se nti akwa ne mfa ntu han so ma me ne frem no busa me sen genya no sa wo ba bia o se woni de wo betu ni din kakraka akora no a wa ba ma na wo twira akora ni din wo free ni time wo nya ntoma kakra bi wo ba akora no ni tigetre sa na ye no waso ho ni wa wo de a na se nka wo sa na ma ni nyina ntoma 2 years kura ma nya bia mfi one ne maame ho enso wa tena ho a wo mienza Sara wa tena ho container mu styles nyina wa yi a wo mienza ma men kama sam watch e fe na ya o se fe na sera oboa poshi asidi ne fe no fe na sera ne sai poshi asidi na se na ya na obi animu no no so de sai ozi oboa e fe poshi asidi okay ampa okay enti me ba o ma me sa wo se wo se enkwada na me ensa ni nyina no enya de a wo hwe wo no ba ko na wo ho no nko na wo hwe no no akura titi ni mawramu eye so ototo ne ma ba kra aka che ma me say ye wa e de enti na wo ne obayi wo ne na da na ne na wo na wo hwe nkura no amen no ka so me hwe nkura na oboa me be 3 months ya na sinema ma ye dia na me sani nisa Mr. Obefa huma na ma me na ye nkona mente boache enka eye e wa ha sei Mr. Obebre na honde ejabeto hokra ye ntra yanko hello chimi bisa wo me se wo be se wafa no wuji tum se wafa no wo se wo no wada container mu a ana ma wa be ma keto ya wo kura nui ni nyina mu won hwa nkoda no na ando ka se hwa nkwa na oboa e pa na ma so hwa wo mu na yanko e be 3 months ya na se ne ma wa dia na me nsani niska every month dia na me sani niska ba me wona ma mi ka tem se wa de nkwa na begu no so a wanye de on hwan on man kwa niska na me sin ya na me sandi ska ma no ya on famre on ma me so feska bia mre no ana me fera wo se ma bia fen se wo de nkwa na begu no so na ana wo ka tem se ma ji ne sem ne ska me sandi ska na ma de ama ma me no ana wo ka tem se ma me no akobo bo sia no ko fo kantem sandi ska ma de ska na wa kututi aka no ba obi a odi nkwa gugu so hwe mama wo se wa kututi aka ana me sa de a wo tia ka me feska na mama woni sem ska mama me no tia ka de am sem feska bia ma me bo esen na nkwa be na fa so a wo hwe mo boso me wo ma won sen na wo twe wo ma won sen boso me so a na sia me sijima me insurance me ke tia me ka be 8 million ti boso me na ma 300 na ya me de ma no sia na nyemo 300 na me de ma no se ba ko mo 300 na ya me de ma no ibi okura na wajiska na no wadi abi a feminist ko na bia 50 gu na ma sende hande na ma sende ama no se obey wasi wono oni na wo ye janka no wafa no woni na wo miensa enkoda no mienu na wo kasa enkoda no nya wo ba no wo be ndey ma me no de oro na aka na sa no kwa kai kwa che no kwa na kwa na ma fa anya sa na hwe nkura no no kai kwa na me kwa ma fa anya sa nkura na me hwe mu me bo so me so ta kai sa me nya bia me de me de blow mu abe na wo betimi anya ho abaha da be na betimi abaha me oro de akwa kitlas wona wo me kwa no oba tulishi aba sa kwa no twem na wo akwa na wo be 3 months na wo to atwen kwa me sa da akwa ko ma me na wo tu jama mi dina sem sa ai ma me asa wo makugu class na wo hwe wo na wo ma me fa wo ma me lo man so fa ta ne yele ma me na fra wo ma me so wo ma je nkwa ne nkon ma be to wo mo agu so me ne Esther ene na be to wo wa me to ma nkwa hu so ana me de nkwa na kwa yo pa ana ye to wa ma de nkwa na kwa ma wo me na wo kwa kwa re ba to be to nkwa so wa ma na me kun so wa ma na wo kwa de ho de ni ti na no me ye wade bi pass si a hu na wo kwa de ho ka woni baba hu so wate say
na one wo ku enti nkoda no a wanye mo 9 months na wo so won hwe wo mo no wakoto nkola na gu omo so obaketo we no okura wo obaketo we no koja akra na to fie wonum se nka me koka che me nuano no mo de me aba na ma be fa nkola me se obaketo we a wo su ya ye je ne de ma obi wakoto nkora na agu ne so onu bia no kwa de last one kwa de metina ka se obe 2 years fofo na wo de minim do ne no wo ye pasa wo foforo wasa fofo na wo de minim do ne no wo ye ene de ono ne nim do na wo minim ende minim bre twa to a wo ni oba hia mu enam hia mu ye da ben me ache kura o mu be 3 years kura se 4 years kura ne ache 3 years as a 4 years na na my last one wo 2 years so when you 4 years Nhyira 4 years so for me 4 years 4 years kura ni enti da ka last kitwa na wo de on de mpato on de minim do na wo ye no mu tumi afro no ko se nkwa no mu nkosko mo ne nam na no mo fa from fit ba bia ye wo no e se o mo ko santa se obi na chi wo mo e de o mo ba police station na ko je nkwala no enti be ha dan ma nkwala no na fo mo ko gu school na ha da ma na kwa ko school e fo mo ko ma na ti asa ma nyele ma de me ha da ma no ko pe me pen da ben na obetimi aba de wono a woka ye no ye hwe se ebetimi aboa kan bi so ne aye DNA na wahunu wo gina bia se nkoda ne bienu no aye wo ma na benya ho aba ami se and agna gu mi so pa de ka se mi ta fa ba ha adwene mo mi fa na wo he fa na wo pa che mo dun kwa peda ba ku bi wusi ma no papa wusi mbesese a wo ba obetimi asansan yakọ why mati producer na obekasa na fe ye hu de ye be ye why yo me da se u ka se bi kire be ma no wo so onye dey me so on be ha dan ma nkura ntinem bi a metini ye tu me na afin so mo nko school me free aha say no be 2 years ni nkura ni nko school da ne ma me de nkura ne bre me anam ko tua penini school fees 8 million no no so tua 4 million so ma seni bia ma na ye dey na me ko seni bia ma na wo adwuma na dia wo ba ko no sister pa cho sa akra no no papa na hwe me ma bi so no ne ma ne so wo se say sa de ma wo ne ketua yo no ne papa ene didi ma sa ono ne ma ne bidi enti ya den na ne de wo ne na wo no on dan so so obra wo busumi bia obra wo musika dia ba bia wo te no ba bia kokọ bata wo ne hona ne ma wo adan na sese wo hwe wo ba ketua we mebi so wo mo nso na so onya bi bra wo dia wa ne se ma ono so abele enu nti na ba bia metini ye tu me no worshiping pacho David peja wuti sister worshiping pacho David utwa bi nde na meye na wo ye jot okay red auto pacho tramadol pacho die na wutimi ye nsan kwa na me no ene watwa bi ne pacho David no kra meja ma me be fa nkra no na ase na fosem me de me hokotu big mama me ka bi enye ye Ohemaa ade no chese asemra aginjame ho de menka kola keto 17 years wadi be ma achi atu akwa ne nchen na be ma no so kura so kura no kura na ono so kura ho san ye me nwanwa e kire se wo be ma wo no wo ma me de be wo ma na so ma hwe ma me abrabro na ye bon o se wo na ho kire eti wo no na wutu e na wasa afa ko 3 it is the crowd for o se na won 36 years and as I want to tinka no kwa ye na wode hye wani no ka wo aboaboso se wo be ye adwuma kwa no awem wo sa kwa akofa foforo ne na sa wo ene na wonya wadwen se wo be hye wo no mayi mami they say 26 years 119 wonya adwuma bia o maje kwa na wo kopa adwuma ye na le nkura no wa ntimi nya adwuma nkura no wa ntimi nya adwuma acho mu nko school mu so mo ne nam sa jai dia woki kanu jai no ma hiti jai dia woki kanu Ohemaa wonum se be ma no so kwa ne maami amwa no be mama me be ma no kra se mu kra o de ma me ko evangelist
kakakra na me hu de me yem pia naima adia ba ko ne se yesre ye maame ne ye papa no mo se o de baba wi ase hu hia se obeja akola na ajeje mu se okay akola we from day 1 if family akola we nya ntete ana we nya ayi family guide okay mo guide no na nka akola 17 years de we mu ontimi kotena be ma so ntakola de o fam nyina me gitum se amfumso bebre no waye de oto wo kan nyina nsi akwan mu nyina from the beginning okay o maame na nkasa na nana hima mbese mbise o maame wo o maame we na hwan na won ne tena ye me nana mo o nana mo na se na bi wo na bi ti ase nana hima enya na nyina na bi ti ase me nana ne die it the one man me ewu ye no ka che so ntimi ne ye ntena biem nana hima bi o kura eni no de don ba ye kura ti ase nanso enye o papa we pacho me papa nso o papa so afu nana hima akola no ohun o hwedie storyline na ebe na boy we wa fanefo I am telling you fa akola ne fo ana hwe say you respectful pa say onu obaate osan ko fa girlfriend na be ka ho o fa akola we so so ko ye on so ko kwa me ke ho na wo che ti o akola we no ohun na fa wo fa mu nyina eye titie bia wanya we no ko ye nyina na sa woni bia ban bi wona sa woni ne te na so mfa wo nya hwe ya atoda bi ya komma niam bi ma utumi ko di baabi eye niam bi na ma hwe ada ba ko na ya na eye me ya na se we no ntokwa na no kokko na nya nsani because wo ye nwa ana ya fa fofole enti atoda bi ya so hunu se sa wo de wo sabeko wa no nko ana sa obetina mu anu watinam na ma no kure ni o ya the bottom line of the story na akola we wanya good foundation enti ono ana na di ni tipempem enti de baba bia no na di ni tipempem na ko betimi aye adwuma wo na ma that conscience na akola we wanya sa tio that be 17 years okay what am I say enti mi bremu akola we ne pa mi hunu bibia nyina so yo eno ye wadwenche lady kakaka na menko dia mesumi kan se abraboyi ya woni pa bebre tete sewo obi okran se wa ne papa ne maame da ya woni to ha no wa hu but they have tried so much so my baba ebe si o mu yie enti na me pese me busa maame we se dia pa no no anka se watena se busa no se dia na me pe wa asase so dia na me pese me de mabrabo eye ansa na wutu anamo bi ana because anamo na wutu no eye wa wuda achi o me nji ndi se sabi enipa ya wo mo ni eja ne na no nyo mo nyina no mabrabo aye basa o konfo bebre e promuti emna bi ye lawyers e bi ye doctors a mo ankasa bo mo huso enti wo ankasa no abrabo na ehya wo nsam sa wo na bi na titi wo sa wo ma mi bi na titi wo abrabo no ehya wa wo nsam ma menko ahoma no so na me ne kwadwobu ache ma menkasa hello Mami, now what to say? That's me who you. Ya da Kristo ase. Wadaruma, winning Portia. Ba me no pa. Yo, na wase wo ba kwadwobu achi afa no. Ene na wo miensa. Enkwada no wonhwe wo kwada ni nkosuku. Masese no, ba wo ba ha nyina ne se. Enkwada no kwadwo me ha dan man kwada no. Na afi wonhwe mfa wo nkosuku. Na waye ba tan. Wontimi ntin kwalai na aja unhwa wo no mana wo no ba ne nkasa mane ma ntimi ntutoye Yo mama that's ba so akura ina nkura no wo ne na wo me yensa enti yensa no na ba pani ni wo me ho wo akura so na me ne te ti aka wo mu mienu no wo ba wo mienu no wo me ho ti wo mu koye no Ketuano. No, I was 7 years. And 7 months. No, go down to me man so. A man me no do go no wa adwuma and was she mo dwane. And what you she mo kwae na me ba no adwuma na adwuma wa na yi na di se nkwa na ha no o ma na nya adwuma. O ma mo nya o ma me ba na nya adwuma. And wo fra no ka se na me se ka me force na ba kwa nka me nye no.
because my penny no one no be wo ha ana me ya me hwe na akra no me ana me kwaje no me ana me kwaje akra no wo kwaje akra de ya ana ka kire me se oba no akra bi a no ne ma me film ana wa kwa akofa no me ana me ko fi o akra no na akra won si me fom wo se won hu me so ayida ti me kwa na me se me ko fa no na me de ne ba na oba wo ye me be 2 months wani ne mema no ni ayi no ni kuni mi amun kuma na wo wo so le nsuo kura no wo fa bi susu nyale obi a wawo pete abusu mi mienu this aka say time we kwa 9 ansa na wo dwale ana me ba so wo di nsuo wo no ya oba fa so mo hwie nyale dia o ma ni hwie nsuo na no da ne ntokwa ade tie me ye wo so obekọ kuma so akọ ne ma ne nana mo ho e ba jamu tie me tie pa mama mpa cho mi tie obekọ ne ma no ho aya for me dabi le o pe ko le ni se onya bo te ni ma se wi pa cho ana okọ ye me pa cho me wa fu mu nti me to ade ama obi nti na me pa cho wa fa cho me onya hwe ana okọ ye ti ko ni nana ne se na me kan de wo enya nana se ma me wuni fo obia mu wa fo na ye num ni suba nyina wo ze wo ko ya de so wo timi na trabu sumi mienu no ana me de ba nti akire ya me wan se na me se kojo me ma nwale abaya yi njide oba ya ne ye no won pa ne ba bi mfa se wan kojo ni wakofa ne na wo mienu na akoka sa wo ma ne wan na nkofa no o ni wo ba ko no and was a back one in the Uba, and me can't and the children. And wait, no, almost all me, I mean, two would have put one more on me baho. Me call more. Send them from some want to say. One I can tell you, and yet until the main cause and me compare. Look, I'm a dear crown or was after Miss Adji. I don't me can't man want to know my son. And was a man me ba ho me de kwa bena depending no me de ne ba na me wa be ko school wo na me de fa ne ba oba ya wo so o san nyem de pani na chi wo nyem pani na chi wa da ro ye me se kwada no wa he kwada no me ba ko wo na me no ma no ne no so wo no ho wono takwa ono wo so wo ya adwuma ba no wadaroma ene kwadwo enkasa na kwadwo emra na oba senka yade obenya ho kura nka brabi na ye nyina ye nhwe kwadwo si voice recording bi a wo be ye ma no ne se nkoda no mienu no obe die ne no ebe ne wanwa obe ye nkasa so ba no no ade san komo na na be bo kwadu enti ya basi ye wura mu ye die ne no na se nkoda no ye kwadwo ne ma na se ye die bi e so ye no mama na ye nyina ya hwa aka no ahwe nkoda no why wonum da chinti anga no ba no wadi ka kire die odi ka se kwadwo ba se de nsabe bo ne yam ho no bo nte se wa ye adwuma hunu no wo wa ye adwuma hunu da ti wa de nsabe bo ne yam enkura no nya ne ma ampani ampa so me ba no so wa gimi wo ti ko da ba bi woni na ti da sole ye bibia o wo de akire kwa no nya 7 months ana wato no kuno me so no okoye me na we akwa na ma ne nante ya ekwa enyi be 3 years na me se me ko nkan ya ba nti wo ma gin kura no me de wo mu bre na me ba no akwa wo mo na mba ba akukọ school o me tin to kwa akọ ni abekwa wa bo mi dua ma na nya wono anwo ma koda ne busa no me mo na ma ne se ma wo na mu ntimi hwa na me ma fa nkwa na me hwe o mama o ankwa me fa mo nchewo me ba mo na ba be fa nkwa na me to ne ma na de ma no de ba o mo me din se na me to sa ne ma no wa ma jin ta de ne pa bo ya sa bo ma me hia na mbo ni dua boy no me ne nkura ne da abonten me wo kitu awe operation na me da abonten nkura ne se wo da abonten wo da abonten din de to nkura ne so ko fu me ba ne nche no mama hello mama me wa ha o me say wo fi me ba ne nche no no ko na yin o ma bu se fi ono no onya ba bi na wo de di na chi na fa nkura ne na woni ne nko me se wo bie no me se wo nu nti akura ketekete ne na na ka akire akura no me ba pa ni ko ache no me de bo dia ba nche
na ma enwo kontom mire na ma tete ne bottom ma sam de ko man kura no me ko yesi woni ho na me de ko ona na ho na me de ko no ne ba no ko dabi mami fa ja no ko wonu omu obi obo ba di asem fa no me say na me bo me na me isu to mu se wo wi asa wo ba ye wo bo me dia asa bo ku dia so fi o di me tamale wo pa shan kwanti mi na na mo ye se me metimi awo ana se me ni me kunu na ti ame kwa na boy ni dan mami nso omo pamo me free baby a me na na da mama wo se na ko ya bra wa sam ne fia betra ho wo de ne man ta ho awote no wo de ya wo sia na he da ko ye ko busa kwa na se abanu sha no de sha me nti na ba ta no wo ma fa ba me ha ma wo yele ko na be bo me dua na de sha me nti na ba ta wo ba no otimi free me ba no ko wa ko ya adwuma o ka je so otimi free wo ba na hye no ko ya nsuo no wa nya accident ya nwu a e wo bu nsuo no ko ponti wa ba woni fo na sabu nge na dua ni nya wa kura me wu ya operation we na me dabo nti na me na ya ma nti na me bo me dua e dua nya wa mo ko da me ba ni nche no uja me ni bo dua na me wa duma ti na me madam ba ya me ka kire no no ana o se o de me wu papa bi o be kwa mama kwa akoda ne eno misu adwuma nso me abususu kakra na me de oni me ba na te da sole ye bi to tim ko da ba bi na o twe nan oba na me ba no to chimino asa age no eto o ka da kwa nya ne ma na wa pamo me bet na o cha no wa pamo na boy ne me hu no ma na metime na nam wo na me hu no on hye nkra ne nso mama wo to o ni ko jan nkra ne ho ma no no ana ko se be ma ho tro ho o ba na ti ana wo ko ni fi o se onya ba bi ntina Mrs. Atama was in the pure for the baby. Not watching at Tiana. Atama had a printing press of Fantini Town and now way. We'll see what that. You mean you're a minimum. So, we make you catch us and Mabus and your friend didn't attempt. And no sooner Ujina and the Pamo, me men do attempt that. Me bow one from me, no sitting near Mamano. Whoa, what do about so a war Portia? What about Yawa? What do you Yakuba is a minifo. Me and a man bed Giacorano. Mamma, Nanka, and I'm better when I'm not what to be friends for no I look no dimatam. Now, in the end, but could you know what was a brave? Ma, I attend the dinner with the blood. So you were recording. I'm for recording in Brahma. I'm for recording in Bra. Hello, Mama. Yesterday, we see trust no ura no. Wada mama nya wo ho. Na pa bre na ene kwadwo emra na wo de yenya nkwala no DNA. Na fe yemfa de danto de da wai. Man kwala no de ne ma because me koboy no na menyin bia ode me koma ne maame. Na makowo ho. Bako ne se wa no na ade abre no. Ele wa ka ye. So won ka se kwadwo bankwa wenu enya nkura kwadwo batima bodia Kulawe mi ensa besi ne wo ka kwadwo buachi abo nyina na timi akeke dia to e be na no wo se won kan ye se wonye die ni nkura na nkura na wo se nkura no enya kwadwo eje kwadwo buachi ma bodua ande men ka se men kan ye nanso atete ana boy ne de me fam me da fiem so aka na atole na me da kita na we kita wo se wo buru nu nia no ne ade die ne be pe da wo Sasam de na che numu na na efita kwa aba foforo no mama Yar busi ya omra uska busi ya mo sa fa yankura no na bla miska o ma miska kura blu wa yi ya da ka usumi mi ensa mi edi ko nya na series na ade ma me ada o ma miska kura miska bi me na series na ade ma me mama ana o ka che me obi a se me nya iska na me fa no kwara no so wo no ja kra no ofie dia wonu obi a wo no na se na hyehyɛ ho waka na se ne sɛ ayi wo ka che kwadwo wa che sɛ ne ma ne yale na wo mre o musika ka no ti na me kasa waka che sɛ wo mre o musika ana ma ne che yi wo ba tun kwa na busu be busu ni no wo bia
ana me ofra me wode na mare mama na me say okay onya bude me frem ba ne ya fa nkoda no na am ti daddy o mama this come and ahia nkoda no aka me ba ne say ma won fa sika ayi ma me so na ma me ko ji aban bo tia to de me be ko tia no ni kuru no akoje me ji me fa ni bia ne be ma no e di o fa nko mama me no mama pacho voice note na was send the bra wo no e duabon e wo ho me ba ta say voice note na send the bra wo mu atem didie ne duabon de ne nyina e wo ho me ba ma he me funu say da wo so a awode ene kwadwo enyina empeda na momra na yemwa mo na yenye die ne na yewunu bia enkwada no kwada da chinti ena ma me ka no seye wadaro mapa why ene wo mi enu asam na wonso ye batan se be ya wonso wani krotwa wisi besamu bi enti aya atachire ne bra why ba chomate me da si bebre Auntie, I say, Mario, huh? And you know, but call time what could be said, I want some more. Why? What's again? This said the Madame Clana were put to that. And he found out an affair and way, per se, and one another casa. Fancy you town here. Japan, train, you know, but call why? You mean to me, can be a cassia and twasso. And come my toss to me, no, so and I make a fatty. Abanga what is fatty now what is it bibi ayaboko we won now one was you and now on your motor governor okay abusia wonim say da bia ya na me catch you say tanks wo hum say ensuo ho ya dene na woni reservoir wo fia wo be bresa wo betwa ho sa be wiase now so 34 bucket wo yere so atam nkoda no awomaka ni nyina tena se jeje dem kra relax why enkwada ni nyina so rubber bucket ma mu kochina ko pension otiri ye kra na wonya bie utira nye ya wonya bi eti wonya tank e wo fie mesra wo tank no wo to atop papa dia me kire wo yi dia me bebo dia kire wo ye dia no achechedie eda so achechedie eda so me pacho se achechedie ni so anachira se wo tank no enye etipedi achechide da so no obi wo pre no say tank de hin no be ka won kan e synthesis tanks misrew ye wona kese ye wona nketwa ya ye no sede Ghana ha ye weda no tie awia no bebo gagaga sesen kura enye ne hwe esuo to a enye ne hwe enti misrew pebi na fasifie e site bi na wa fe no akogye wu si dan gbc ho na reserve nsuo no bi oni ne supafo wo manum bu edin pa eno enti misrew hye no so am se Ghana ha sei ye wo agent no makomako 400 ene ato wonu mapeti a wonu muton ye tanks no e strong e tough mame fa number no e ma wo ne frɛ ye sisi a ye buo no so ye very affordable your number no ye 0244 335 168 na eja waje wo de 0244 335 168 and sansan begu ani mu ase de pedro e be hye ase razor bombs acne so no pimples check baby ansan wo bia mesra wada we e be hye ase na afi asayi dark spots ni nyina e de afiri ho e ya de pa edupa nso ne ton ne ho enie ya so ahwe ne ade atum ya to apeti Ghana ha pharmacies akese nketo agine mu baby afa bi ha mesra wo benya bia to e skins sei na tie animu nie e kire ensu nie kama pa e lotion wo de ane se wo de asawa bebom faki kakeka baby ansa ne wo no na wo de hwe na wo pepepe wo hunu na kire kwan baby a ebefa enu nti pebi a kire kwan na wo pano dudu atudi a ye number me de ma wo no ye 0241 820270 obetimi so afre 0504 485984 na won so waje wo de pa menstrual hygiene wo yenti na da wo ba maka kire e ma infections no crow infections etimi si wa wo ho kwan infections e che wo ho a etimi tra ho a kofa cancer e de brew me pa cho unya wo menses no asa abre no mu aya you so pretty lady sanitary pad we aya kama e wo mother what herb wo ma na go surgical say e bebo ho ban na you free infections ni nyina mu na taban no nso tre
ya kyerɛ sɛ yɛ kama pɛbi na agya nkwadaa no kɔ school agye bi ma wɔn wa gye bi to bag mu wei ɛyɛ pretty lady panty line na ɛhyɛ mu aduasa ɔbaa deɛ wunyi so panty line na wei ayɛ kolo gye bi na yɛ ana ɔde asiesie wo ho ɔmo asen no hyɛ ya na agya wagya atum bɔkɔ wo ba ɔbɛyi no dispose it off wei yɛ market outdoor diaper na kɛseɛ ne nketewa wo hɔ ɔsɛ na ano de awotɔ yɛ na nyɛ enti wanu ho wei woto a wonu ho da biara da ya chew gloves no mako ensia strips ni mu odin enti nyade a ebete wansa wo de abɔ no ya wo market outdoor pants nso so ho ya wei nso ye wone nketewa ene na kɛseɛ mepa chew bɔmɔden a na gibi na eja wonso fasiesie maame anase papa ho ye wo market cotton wool market baby diapers ye wo market baby pull-ups misra won kan afo ani chemu kan she drug lane kuma se obeba eya bekom traffic light ye number no 0242 770304 obetimi so afre 0553 291477 na waje wodie kama pa energy drink ya obenum na ekire obenya ho asem die misra wo se wogya ekire die na wo hwehwe Trisco energy food drink Promaxido Ghana na dia ba enuane no de ye dia hyemu ma se be eyema wo no wo mofra no enyina misrew twa Trisco chocolate papa no ye enuane no ni ahoden ewo mu wonya true Ghana cedis pa wo no mofra no nyina betimi atwa Trisco chocolate ne de no eye sronko ya to pete eye supermarket ne so tosa hodo nyina mu ye wo na so to 20 gram sachet no 200 gram sachet 400 gram sachet or 400 gram no wo tin mu to be aya menstrual officer food and drugs authority ashan so de ebo ho akwantuo ho nsenkan ye bia no maka kire wo say ne connection tete na na wo ho ene no open the trusted connection routine abefa so na de to kwan ya Bonva stores wonu mo de wo be ko hotel ye be pa ma unkrata nyina ye be hwe ma se kama na fe ye de ama hefa na woko USA UK Canada Japan China babia wonum e de wo be ko nsa no dwuma nso de nursefo teacherfo ebu se twopo eti ya ye bedi wani mi ahwe ne de ama take nso na apese okoda da ho kakra wo ba kakra bi ekura wo no ye de wo be ko hye no so ma me say ye wo kuma se ye wa ija ye ben Victory Baptist sorry na wo Tech Junction no eho ena ye wo ye number no 0531085235 obetimi nso afre 0261671686 na waje wo de kama pa Flora Kids diaper na batan no wonim se kama echi nsuo nti wo de bo abofra no a ye nim na ye di ho dance ye say no hwiri dum ye no ne to ho mfo ensansa bia nwo ne to ho pabi ne fa ba wo ba no na ahotomre fie Flora tissues nso echi nsuo se de wonim no no a mesrew ya to apete Ghana ha so to sakese ne nketo nyina mu e mo pendodo atu na penchempufo bia no afre Delta Pepper Mill e was 0243033033 na wonso waje wo de kama pa ya na meka kire wo se wo ho na no ye kwa ifro bi na me mani ni bia me hu no na me bisa ne se de ho to say what the sister say yo want me emie na no kwa na wakasa apostle papa de wunya afa bi twu sen utwi no ma osini afita na etu kakase etu germs ne bacteria na wosini mu ni nyina we make kire o se twi na no pa ne anwumre Ohemaa original lemonade charcoal toothpaste we original peppermint no bidie wom ankatwade wom akakadro wom ne ani nropi ye bosen ho ban ne de agum saa nso na we mint haban no na fe bidie ne ne ani nro ahodoɔ baabi a wo fa bia wo benya bi na emu mu pɛye so ye kese no de aye okuma se ye wadaka last dine no mu ye ne solid fm ɛna edi enhwe ni mu kejetia Dubai so wo benya bi wo ho mame fa ye no ma ne ma wo 0244710306 obetimi so afre 0243814661 na wo so waje wo de fati na ho ye era na Dubai de ma ne fe se mi frisilem na me ba manso kusiso se me di pa na me ne nkuro mi adikan wo mi ansa okay ja mo ame na me se ko di pa nti pa de die no mo anaja papa bi na ni afi na obohu na ni afi be mfi be zai obinya 70 years na wankasa wanya say we as we too young yeah we cute 48 oh say 48 won fe papa nti papa 70 years okay me chada ni mi fi na obanya nti papa no won say na say da bi ma fa me size ka mo am de bia me fa de na ni afi na
ebeboa ofa size na amwa pachan ti ube upgrade ube push akọwanim wa ma 50 ho wa ma 60 ho utwa mu na aba 70 ebia na ebeboa okay ndi me fa papa no naja wose wo baba akọpẹ ndi wa ma na dia so me awo de me ntwa awo nta wo de me tuma awo de anya sa ja wo so bitima ye ma 48 years na wo ntwa awo sa enti no me no tana ho a sa ka no na ni yere ti ase ndi ni yere nyina na me ko nsuo ko ja ko bibia ma no papa na wo kwa kofa na ofa size no wo yere tu ko to so say de nyeme size no de hin na okay de me fa na 70 years no ono wo yere tu ko to so mienu enti edidi musa me so ma me te se me ma me pepepe enti ewo musa mti ma me musa nyin sai ba yo de ma ni mu ye ku ni na ma mpa ba mami timi to mo ho saa timi hia mo timi to mo ho saa mama ko wura me dem no wagira bonten ato mo ho no me nya no ko me mbie ma no enti mu mienu nyina na mo ne papa ne tie dabi me na me han dan o ha wo papa na ne han ma wo edan me ya na me han ye wa na han me ya na me han ye akire no ono amu so de ba ko no so ye na o ko han ba ko enso so ma enti na papa ne ba ba bia wa han dan no wa be ye de obeye e bia unim bibi yẹni obi anko competition wa ha what I say wanya metimi akọ na mi ubewu ate DNA ne ho ma jonso de twen ombe mo asori sisi a ya mpre ye ho se de okokọto a omunya abutreti obi asem na ha yẹni obi anko competition what I say ebere ne ye de ye pe ne de beye na de pen say ye betie obi asem ne awura mahu ba bia epo ne hye on say madam for your buy we say be ma ne mum ne se nkwada ne mienu say wo no ane na no koyi ne ka nti fa che ye say ye bre no ekọ ewa abaye ye hu na mum ekina ye benya abutre tie na fe ya dodo asem no mu ne adomu suko ne aboa wa pa no panse be ama wate e ma ne ha wate aja say fa chena me samela ai say kase ye tena ho na yasa ya hwe be ye no rush be kase kasantem ebi ana ye ntimi entie wansi ka be yan so aka mayen kasa kakra che say de ba bi de me kan akwa kosi ni kire say me ne papa ne tena ye no me ba ye no woni ne wo ye me no na wo mienu bo de ma me nche be 5 minutes yenko nti me no na wo mienu no e che say na ayi fa na say onu amu woni fie e wo ho no nti ne yere na be didi ma na yere ni wui tenili we na wakacham se mintu nko fio nti fio me kutu kotena ho fie no wo fan ya wo manso akosi so ho no ne fie ho okay nti ano de wo ma mentwa no en kan me ka de sese ahia me nti me so me di pa kakra na ono so di proto half proto ma obi wo ne nchai ho a na nipa no ti pie miensa esi so de nipa no koje proto we kuma se nti osi wo se na ne ho de nsu nti wo ton sa pie miensa no e di akoso so aye sa fie no nti na me ba na otoso mi na me ne sisa bi na ti sa fie na e ko na o ka se sisa o so pe ba bi asi dan na fie na me ti no no so mo ko ana me bo na mane ti me bo na mane no one ne ba ni na bo na mane ti bo na mane no o ka cha se no sika o ho de a ana me konko yi mla na ye mfa mbi nkoma na ye di pa ye betua wi obebu ama mama tua nti me bo wa sika no me ya 100 million aja me di ye di koma mine okay enti wo ma no onu amunya 25 million na odi so mo so na kaka 2500 na wo nya 10000 okay enti tata na aka na sata no wasie wi wonye womba osili wonye ayi nyina wo so enti no na ka odi ma me 160 enti tata na aka 160 enti na je 35 na ka 35 ka me na me sa di pa esa tua ade ni nyina enti me tua ade ni nyina wie na awo se ye krata no na oka se mintu enko ne fie ho nti mintu ngo ne fie ho no na me wo ho no manti na odi ga bia ba betena fie ho no menim ga ne wono no etirimu po nti wo ma ga ne di mania wo fie ho ka tell say de me odi ga ne pe bia wo nyame no so ye me a de me na me ye de bia no mbohu de de ba ye me nti da bi wo ho no ma me 20 cedi na me say na 20 cedi de me ye na me de ya bia be ma na ka se wo fine o manso akosi so echina asem no obka cry say nya be ma na etie wo no so ne de na fe ye hunu ba bi ye de beto enti tie de maka kire wo no ye be ma wo letter ene na de akoma no bi ko enu china no no kra no oba
na mu mienu mu nyina mote a wo bo nkru wo nu so ne ye tie afiri ho ne ye koyenim what mase me pa cha nam sai ayi nintino obekum watwetu nyina wo musuntama me wo bakwai anka se wadwane afiri be ma ne ho na wonya ye de be ma na de akoma ho assemblyman na assembly woman no afre no de ama na se committee wo a na de ama wo no na mo de ama no what ase ene mekum de ehu eti be ma wo letter na de akoma no na fe de aka bia no ye be boa wo na fe asem na koto de da what ase aha na ye ko ye nim abusia enkomo ye betu aseda na yenya abutre abaye ya semi wo baye na se de mi akwa se de bia ya na ye ka no wanya abutre a no do asem no nunu no anane bia mfrase amasora ye betu mfutura agu wani da said you see buy a bema na select me enu eno say on hwem me enu na aka no ye dwe mu se wa na wano ekokoyi wuka ena eja akwakoye no seye abusia yakọ doctor ho na mene doctor entwetwe enkomo sesia na mini kan mapa popanyini yakọ abakra ansa na yakoye nim yakọ faith homeopathic clinic eho na yakọ na eye mama faith mama me huna na chese mawu kura chese we eye non ketua na wo tafre no nyina no na chese say yade bia ene wono a etnase na wato no buase na waboyemu nanti wasum na mama akwa ba na panyini mama dika mo panyini kwa ba zana papa na ho te say na me adom me ho bibia ye boko faith aso ye bibia ekoso kama bibia de dem fine okay yeda nyankopon ase mama faith mama one na ho te say Awurade adom mommy mpacho na moso mo ho ye ho ye pa mama na so ho aye first out be ya was mommy also ho aye fa da CP ya da wase mama boy nkomo awie yo awie mommy ya de asedama onyame kese no wo mpempen so de ya betri na me de aseda emma obra abedwafo nyinara nyame enhye obi biara sade dane da ye no eye faith homeopathic clinic yesha chronic cases yare krankro yare ada wo so ache da bia wo ho so obi kra kasa na wo rako esansa wo de wo haw no echini ache unya no aduro sa haw no na faith homeopathic clinic sebra na yen screening ni pedua no na Awurade mfa ye so enyi free home ya mami last 3 weeks ya bahama ya ne obeche nkomo na Awurade aye bebre ya papa bi si da bi ya wo show wanya stroke edadem bro 7 years o simple ono ani last born ware ya de ne shedem ya mana metena mu bi na onam obraju medie so ama ne be pie ye ho Awurade adom wow ono ne stroke no da mommy ono abese mama ye nim guase ama mabusua the stroke no na no sone nsuo sa ontime mene ade nsuo kra no mde be ma na ne nam na no ono ane last born wa hwe ne university awie de na ko outside obe ware de ne share dem na so enne 3 weeks in Wednesday ebe Awurade afa ojumadi ya wudi so ama enne na no etini nsuo mo kasa no anu ocho mo ani musa na ase wate asem bi no wo sere enne ni nyina agyan na wife sama enro we mi ku di ensuo kura fa na no ho am so first one yi aduro no to ne ka kire maso wono an ntaso nba na ne aduro no enne ye papa no abeti adanse e woni videos nyina ya de aseda me Awurade basra wo so awutie ye yare bi da wo so wa hu say ye nim guase yare ma wade hunu e wo fom wo ko na obi anso mu ana wo kote ahwe bla faith homeopathic clinic for asye ye branches ne doso Kumasi ye wo ahenema kokoben ye Obuasi road ahenema kokoben 18 mu wo mu wa Accra ye wo so utuom Antieku junction Takrade ye wo Anaji police station Koforidua fo amoshe ye wo Koforidua police junction Landis manager road
Bogoso Takwampatem Ekropon Pristia for Yewo Bogoso station ho Old Aseda Clinic. Yebesre yari bi da wo so ye free screening at the amount. Yebatsena fidie so na want to see about wo hawa enkasa no de ye nhwe. Yari ato ho the amount. So we die mo se usisi ni mo se wo na se peja what they say obisi wo kidney enye kidney nko na how ba ho etimi ma na se peja cholesterol me kosora etimi ma na se nyina peja blood faith homeopathic clinic for be screening no ye hwehwemu na te wo bibia ba bia wo san hwehwemu mommy ye ya na ye 500 cedis but we hwefo and what tiefo ho hia ye yes sir be ye hwehwemu ne kwa hu de ekoso ma wo widie mo seso hu de ekoso ma wo nko a wo da wo ntimi na Wadacha 2 hours. Ni pedian so esenka wadacha 7 hours and 8 hours. The ekoso nti a woda wuntimi na. The ekoso a wonom diabetes adro. The wose ye tua wo bia ye tua wo. Nanso month bia wo kwa wo sugar no wo soro. Ade na ekoso ni pedian no. Bla be ye free screening ni bi. Ejuswemu ni ya che wo bibia. Branches bia wo no. Bora your numbers no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 0540 710 940 0540 710 940 0275 96 94 0275 96 94 14 Faith Homeopathic Clinic Yaba me papa no ma mo hweme wo prostate no an large one who no ache me papa bi wonu abes of mama me catch it e de ya same 3 years ya me yiri ya me mpana se daddy enya wo na wo mpe wuntimi nya adwuma bia wo se month me ko ye change ya na ya sa de ache and never ba Faith Homeopathic Clinic amenura ya de man no cantaris otafre ye enne roba ni nyinara eyi wow ade ane anim guase ya ade atade akata so bla Faith Homeopathic Clinic for we was sciatic problem to anamo bla first screening ne koso akra ye was so to Antieku Junction takrade ye Anaji police station wa Kumasi ye wa Hinima Kokobi 18 Bogoso ye wa Order Seda Clinic mesra wo se baabi a wo wo hweye enkasa wo yare wedi eni aduro yare bia ekoso ama sebi wadofo nyina apae wo bla Faith Homeopathic Clinic ewade be fa yeso abo free screening ni sane so se baabi a wo bia ekoso be screening ni pedua no na de ekoso a wo mpe no afidie ni ndi tate na nche enu papa ye fama okay Faith a say nkomo an na ye die no baba fa bi so ne nko nti say de mommy edika ka no yare bia wo incubation period okay na empempi no ansana ebe show symptoms are clinically a test wa ebe ho no yare bia was atam na aye ne damages na wi eno nti no ya launch ade e self care okay because ye hu say yade bia aye terminal kwanko yare na eba ni nyina no obehwe saafo na de sa yare ni nyina ba normal brebo ho aka for example obi diabetes beba wada so check pa beba na sluggish liver ne underlying factor ntia sugar no intimi imbalance obamuna o akomaya de say bad cholesterol sa de dan intimi no a major contributing factor na ade bi koso contraceptive ye abuse no bebrebe especially a man no ama a man bebre nya menses a intimi ntwa okay contraceptive na nrafo no ntese enro na oba ne be menya ehyiemu no mpese obenyemo a no akonom no okay aduro ni nature na ye ne say ka wanom dodo kra fi bia ba ko abro so na mienu as 6 months bia ba na say no enkra no fan too much asamu no ntino onyane menses a obitimi nya ne menses 3 times in a month moja no so entwa na nti say o pa wo abedewa wo
obi a menstruate all the time obeda no awo obeda wanyim eno nti no problem a oba fake homeopathic clinic yet nete and a be more tough aphrodisia or no so no otimi develop palpitation or danya no pa aphrodisia club and no aphrodisia medicines and no ye fa ema be ma no den eno oba de kohia saa nuro no enye oba fake homeopathy a ye wo nuro a ye di tu ase ye root causes ai dey saa de ne ba why emre won pamu a enkofa yare bi duro bi a ebe ma that motoric reaction no no ya bi na within 5 minutes now I didn't then we be ma at the end of the day ebesa kofa anifra dia bro research bi akoso Ghana Health Services dia betu dwa me say about 9.7% of all glaucoma cases are leading to blindness irreversible and so about fake homeopathic clinic I will say are the best alternative treatments for the eye when it comes to West Africa last year yekoje no akra and ntino o hwe yen wani oposa nsuo betaso eto de bia na yo se nsuo kura eto nsuo bia nto nkwa na hu the best so fabra tentem abesi so ya ye se edura na jwa dem whole light ba ko penso na ye bebre wo wani so wo hwa ade a unhu ti se wo geji a wo ba ye bete ne te osisi wo chepe echibremo ene wo kase mututu sciatic nerve e very big spondylosis o kon chi ya se sa discs ne da ho be so osisi no eto de bia utimi te ya pa wo what denya ne woni atio ba se be ya be se free pa no so no na ya asem oba ne nyina yete ne te ye number we na betimi dia free so won kan akọ Santa Maria Abuya Junction hon ma Santa Maria ko for dua for nyanko Landry Managers Road no Poly Junction odomo o takwade ye wo Anaji police station in che hon ma bogo so for nyanko old asede ye boga abronsa na chi hon ma na se Kumasi ana wo dia so oba ahene makoko bin 18 mo hon ma for number we 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigolani is 0275 96 94 14 okay 0275 96 94 14 0540 710 940 0540 710 940 metro branch bell okay now I'm sure a minute this disclaimer ofobi ededi enenam takwa de ne takwa area how baby so me faith homeopathic clinic the best stress say faith homeopathy ye dru kra akọ the most expensive pharmacy shop wa unya bi just some wa yenro no in tramu in advance yen fa so nkwa echima okra wa buy hospital no say yen test wo hu ya de hawa a drop aye mo bi no okay eno ti no uhia obia no kasa o ye konfo ma posi nche no okay e be da wase pass ha be bo wa ba so eno ti no fa number na betimi afere okay yo mama the bia on say just mu say am hu na menye me cha 1 minute me time na ka so ye nyame enhyira wo bebre ye besere se ye wo aniema pa de ma ye tiefo okay esanse obi benyawa mama ne free yare se ade a yese wo ho na wo busuafo nim se wanya adwemu hawo nanso wo hu se wonya adwemu hawo yare na eye ema wo kasa kasa sa okay Sakes ya mike ebi abaye ho Santa Maria ye so to Mantico Junction na Abuya Junction wo yi ni tiri hu nyina wo se ne mate me de na koto eni kwase mu chemi me hu na so hyemi ameka so am so abodam but obaye ho no mami amoso abodam no timi frese mama medro no la cases na son ya metafre mama widiem na hyehyem me tim na hyehyem na Mommy, yes, sir. Would this year be area? And funny, maybe nsusu ne say, you will be near yam. Funny black faith homeopathic clinic. Ye free screening and more BBA. I have 4 more share our Adum TV. So on a more black free screening in a coso. Kumasi Hinemako being 18. Bugos, you will order Sada Clinic station where Takradi Anaji police station. Aka ye was so to an answer Antioch Junction. And answer the Santa Maria.
Abuya Johnson. Kofori deɛ wɔ Poly Johnson. Yɛhwɛfoɔ nyinaa nyame ɛnhyira mo. Na wɔnyɛ obi bia akoma so adeɛ ma no. Faith Homeopathic Clinic. Facebook. Okay. Faith Homeopathic Clinic. Okay. Come follow us there. Okay. And at TikTok so the same thing. Okay. Abusia Faith aso near coin Faith Homeopathic Clinic. Yeah, I resign you free. Yeah, anyone ketwa. Water friend no na wo hu to. Ya de be na tete bra. Na Mama Faith or on fa du pam na wo hu ento. Ba bia madri die. Metwa me ho na edwatonde kakra bi no yentim free mu. Na yekoba abigafo betena se. Yebeje wo so wadwen kire no. Na afa yatwa so yetwa ye ho abasisia. Nhyira 104.5 FM. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. And I who is it? When you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shankasanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you see I'm always what if you want to you're free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. More your pen, more than a Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men didn't feed do what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son can FD Ashisha sa a jedi and crato you mu adia to muse a ye. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shankasanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you see I'm always what if you want to you're free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. More your pen, more than a Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men didn't fear do what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son can FD Ashisha sa a jedi and crato you mu adia to muse a ye. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shankasanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you see I'm always what if you want to you're free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. More your pen, more than a Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know what you feel?
Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwan nenom and a law care mixture so apemfo and ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye anaye umi se Moya fantastic. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa kasa. Losing the layman capsules. Amma usisi mu kotoje ma yedin. Na obu adwuma so wo chan kasa kasa. Nana no niyo. So ho. Losing loke Mr. And let's you amma ususo what if you what take. You fit to come so ayi say form. Se me bura honam si ni dia se mo a. Me mu atantia losing loke Mr. Losing the layman capsule. Mo yo bem mo. Mo ya na la. Losing law care mixture. Losing Delayman capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwan nenom and a law care mixture so apemfo and ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye anaye umi se Moya fantastic. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa kasa. Losing the layman capsules. Amma usisi mu kotoje ma yedin. Na obu adwuma so wo chan kasa kasa. Nana no niyo. So ho. Losing loke Mr. And let's you amma ususo what if you what take. You fit to come so ayi say form. Se me bura honam si ni dia se mo a. Me mu atantia losing loke Mr. Losing the layman capsule. Mo yo bem mo. Mo ya na la. Losing law care mixture. Losing Delayman capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwan nenom and a law care mixture so apemfo and ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye anaye umi se Moya fantastic. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa kasa. Losing the layman capsules. Amma usisi mu kotoje ma yedin. Na obu adwuma so wo chan kasa kasa. Nana no niyo. So ho. Losing loke Mr. And let's you amma ususo what if you what take. You fit to come so ayi say form. Se me bura honam si ni dia se mo a. Me mu atantia losing loke Mr. Losing the layman capsule. Mo yo bem mo. Mo ya na la. Losing law care mixture. Losing Delayman capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwan nenom and a law care mixture so apemfo and ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye anaye umi se Moya fantastic. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa kasa. Losing the layman capsules. Amma usisi mu kotoje ma yedin. Na obu adwuma so wo chan kasa kasa. Nana no niyo. So ho. Losing loke Mr. And let's you amma ususo what if you what take. You fit to come so ayi say form. Se me bura honam si ni dia se mo a. Me mu atantia losing loke Mr. Losing the layman capsule. Mo yo bem mo. Mo ya na la. Losing law care mixture. Losing Delayman capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwan nenom and a law care mixture so apemfo and ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye anaye umi se Moya fantastic. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa kasa. Losing the layman capsules. Amma usisi kyerɛ na ntɛntɛntɛntɛm so mahwɛ nso sɛ matimi ate ahoma no so no mabɛgye wo nso wo deɛ ɛno nti Benewaa mɛmo akɔ aba kɔ aba bie wo okay pacho yenko Ohemaa yɛbɛkyɛ tiefo ne ahwɛfo nyinaa
Neba ababa yi so se we kwa de yemi. Mr. D Ghana hunu say. Uni hunu sa so onye papa. Isa say. E wo no me one. Asa me hunu so ye drugs. Okay. Because the normal be sisi so mame. And na when yantete. Na okasa ne maame ewu. Emfa woni o maame awu. Na na bitimi titi obi ma ne beye. Na wutimi se oya akora boni ankasa. Na bema no so ne maame amwa no okwan bi so. Okay. Chesabe me ba bema na no man tuto ya man kofo ba nto ho so. Tebi o kan wenti. Ewo musa wo beka ade bi ho ahu. Okay, obi anko ohima nduru me bia wan fa wo na nsi foma. Se ba ye nka wo mfa wo. Enso akole wo kasa tie wo. Ensima wo ka no beka se wo nya wo beta fa ba bi wo kasa tie wo. Banka wo do na nsi fo na wo tu ba no fo se. Wonye nu ba bia ade enti na wo benti wo kwa akoda container. Ba wo to obu ase e na wo hihye wo no maye na wo ye wadwuma awale na ekwaye. Sese mo a mu hu de mo ye mo. E kire se mo anto mo bu ase ahihye mo no maye. Akola 17 years. Wakwa akofa beba wawo miensa. De wo miya kwa se miensa na wo hu ye na kire no. Anko ye wasa akofa fofo asa na. Ekura baketwa. Esa ekura baketwa. 6 months. Uba wasa beji me hangi kwa pepa ba no. Mami we. Yanko na me. Okay. Just ensem. Oyima no kreni. Se pa se youth na eba na se ya hwia. Na be se so wa na ho kire wo. Se wo na me hu de wo ye wo. Wo so le aba se o me hada ma wo. Na fa nkola ne tem. Wa so wasa aka che o sa asem o kan no. Ne refi no so o ka che o mo se be man de ne sa be bo ne yam. Itu be hwe so no bi ko na nya be ba na ba. Okay. So ye twen. Ye twen anything you want me ba. Evangelist. Wadaruma sisa megu me nko. Nanaima. Eja. Asem bi wo wedika. Okay. So why be kan? Jisemia. Okay. Akola no. Onyam fom so bia. Okay. Hwe abaso ba na majapai. Ukọ awade wa na ni. Eno nche se bi ko na atiko. Be ma papa no wanya. A responsible man. 26. Oh yes. Our 4. Yes. Okay. Ona ne ba bi to ne pako. On can't also be fa. So obema no mani nyani fi ne responsibility ho. Your responsibility ni say obega sa akwala no. O say akwala na ono ne we no. O da bonten kwala no eni ba bi da behind am no. That's the first responsibility. And the second one kwala no go school. Sa akwala no ya kwala bone so nya akwala bone. Hwan ne man ya akwala bone. Mama no madini ho ya ba. Onya ba time. Wait, a statement am me make here. So we say one cancer bodua a whole mother. Budina radio so I can't akola no. The akola no ka abodua no yani ho yani ntum. E ya wona oka it can be for charge. But we are everyone who say we say so one can ya bodua it means no obition for na pediabo. Akola no bodua bia. Ana akola no 17 years or now bontin or the 17 nam. Oba me kofa no e share ne life yantimi ma oba me se obi abrabo life se di fie so oye se wonye on kan cho se be fa no otiti wudie yi a anko ohunu ahia mobo ka ohun se 17 years ni ye ne nya dai enna what am I say madam Pato hold on tie wodi obi ba koda container mu akola no che se wodo what am I say fie o oh yeah your family matrimonial love matrimonial love okay and your door abonte kwa beda okay we want akola na your operation o da bonten wo mami mapaya abawafi abokwa du say wo kunu se san ne ma wo so pamo no wo anwia no na akora no so kan se mienu no nye ne mba no nso oh twa mami kan se mi ye fra bibi temporal madness okay utimi obetimi hawa na wa kan se bi akofa DNA ho yes DNA ho DNA na akola no eye ne ba okay eye wo pa okay tiemiye pa pressure so obako ayi into deep situation bi ma otimi kan se bi DNA say akola no nyoba so be ye DNA pa wo don sa be bo ye oh yes efida okay efida case won dem dey work oh so woni wa say bra mame bra papa so ye den ni kunu so nya den bra ona ti hey so dwani DNA na nko nka say ye DNA what am I say oh
What so here DNA. Bama catching or bar. It's an insult. It's a typical insult. Yeah, it's for some famous. So now woman and some catch and say, William about William about. I typically insult. Or say, Obano Nekai, and Bama Naya selection. And Obano said, so why am sad you know of Sababoyam? Okay. What am I say? Sana, what you yes. Okay. Home. Lady, why? Fabi kakra. Nim be dey of us oba. Tim say kakra fufu ne say bobo no. Kakra make can say enu aba no. Say na big mama ka say awofo no Fabi no anko yie. Ni ade no me gitum. Awofo wo ye part I was see play. Yeah. And na emma so ye part I was see play. O maame e wo wiase na papa wo wiase so be guide you through life na ni nyina nko ma magina awofo no so ya do ba asase so adu fie bi e wo se hu se me so my brother this is what I want for my life. Take a decision, a bold one. Now wo maame no papa so entimi guide you through it enye sa de bia wo baba sa ene youth no me can be say ya deda ne ya ne mema deda efie bia na busua bia wo de edi nachi spiritually san your money nyina no yen consider because one share ya wo de wa brabo ebeto brother eno ti sa wo ya baba wa wutie mi a wo siso a wo de wo pe sa wo de wa brabo ye me meti wa bia me pese me daachi me yesei emfa ho se wo ni papa na wo ni mame ana wo ntete ye no kra nkoye ye wo ni ba bebre a alba asase so a o man nya ntete ye papa so they are making it in life. It is a wood now. I can say, be a your parents and be a year. And also one of the opesa ye. Now, money and now papa no so etimia guide you through the opesa ye. Now, Brabono, etimia CP esitama. And yes, sir, a baby and would be better. Babu pa and your teacher, the baby and Bama now be about Fano. Wouldn't man talk about, wouldn't me feel of him, wouldn't you ma spiritually identity. And Baba Puma Betia was so. Said the moment I need Bama Bedano. New son in would Asia, a SMP. Okay. I don't see Messer Payanima and then ranting. Okay. Abusia me rahuma so sisia na won so wadwen ye wo say won komo aye die yi eho 03220835818283 03220835818283 ansa na no ene your team member bako ya waka wo bra ho ono no ken kan LPMs no edemaye anotewa hana oforiwa ata nidino nyimara suku boss lady I just say wo chen akọ ene eye hana tachi na woda anunti you be celebrate ni cake ni bibia wa ha wo de first so ma mesesi na you be celebrate amano na ansakra na yakọ ntino and ten ya pon no msremo happy birthday to you. May God bless you now. 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 Happy birthday and to be happy. How old are you now? I said, how old are you now? So, eti abaya na kan LPM so to be kan no asa ye fufuro ne ye pon kra na chese oda so eye ene na woda happy birthday Yankopon wo hira no wanya okese pa cake ye twa enti ben ha na ye nko ne tentem na ya pon anu no hwe no anu amebo ho ma me fansa to so de ye nko ye twa ewo nyame agya nyame oba yeah. Okay. No me
miensa enchebia ebebo na se ebo na wanhu yen ewo Adum TV na ye ne mu edi enkra no metwa me ho akwa homa no so nanso kyena hye no so se semenum ebo pa awia donko pepepepe ho a ye beba na obradwumadie no yaba na ye de abremu kama na fe ye nyina ye boa ama wo my Ghana ayeye ama bibia akokama we ya akyede esronko a eno so eba ye medi ede Ohemaa Benewaa misi hu mikroma from Ohemaa yera mase epi mamenko ahoma no so pacho mabande mbogina ha kosi se ye be pontim obi anyina wie montombo da bi ye pacho se se ye mra de ama me no mekwa ahoma no so hello Ohemaa Benewaa ma home ya ja o waja na wo de birthday body na nya yefro afembo timi akọ ebi ana eho hye pon ho ntimu komfi bato yenkọ aja abaya no na dwene ne wo from ade se wo ma no no nsa ene cigarette no awi ki wo mo brain no meni bia ya adwuma so adwuma ba na bo so onye adwuma na time so se onko no jo tuna na yesu bia de emba di egunu so entity bia ga ni firm no one say nya parental care na wo sa ko wa sa ti bia mu aba ma no fo na do fudi ade na fe asase tire mo di ne hwemo na okodo no sa anye ma no enti ontumi nyene ma ne ho enti se me stress afutu bi wona kwankyere bi wo a mbodi bi ya bua no ma be ma no so aye na se de se be ma okonya ade afu enti opaso odwane mo ntwi ne tire ne fanshim Onya menya adwuma. Acho ye da sepa ni wadwenkyere ye mfa bi wa hello. Oh me ma he. Ya je wo fa. Oh me ma somo ko fi ase no tan coach. Oh me ma no abega foni amoni agya me boni tew. Nigeria ejina so den de one patroni e champion block. Wo me said me papa ye odi kan kasa ya okoyi. Be ma no onye na adwen se said oba no ni hwesofo nti oba be fa ne sa no one na wo no agya nkola na gu honom oba me de ni hu ni se ye obi na wo de kan sa se ye ko edie na wo do nsa be guti hwa be ma ne hwe na be ma ni fi ni nti no oba ne yesa no eti be ma no onye na adwen se obeyi ni wo afiri ade no mpa se bi kan ko ho ma nkola afiri mu be eti be ma no ni di se mu be twena ma na ba na de wo na ni bia oba be kase ya obehwe ni aba ne Pacho kafra hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. What you baby afraid fi? FM Benjamin Fab, me kasa fi abna yakum. Yo Benjamin, Pacho yanko. Yo, yo bana obeka say na say o yin say no ya dia be ma na o say ye na nebusuafo o mo yin hwe mu efa no na bibia ko emanu. Me da was munyam ejuma. Joe, Miss Sumidas, your voice cry me dead to do. Okay, hello. Hello. Mama, what do you have for me? On our wine, I can't do the pie. I can't do the assemblyman. I say a tree. I don't know, no way I can see the country and then Mama to meet a PJ headmaster as you secondary school. Mama, say you mean you are the Kako, you know. Obu ha ono no onye implication ya wo hu ebe bu okofo ba onye se bia wafa no ono na bia se bi ni se be demu a obo ho ka hospital obo ja afra no hu no adodo bia na wo mu na so odi na hina ni hia no na kire sa abaya no ndi se ntira de wa ba ne de the last stop ni ho obi tiri tiri ko but obe ntira na bibia aye kama na di se ntira fo mabua na bibia aye kama na dansi me na phone krom omutie papa me dansi o ma se pa so omutie yen hello yankwe me da se be mama chiano be ja for science ma bo anu wadin ke bi ga su win kuma se so mbala katina se wa police station achi wuti mama chiano na de make nya ne se ni nia be na lelu nkriano emu ye ne de papa na lelu nkriano emu ye ne de pa sanze ade no krampo ngun se wakoba ko be ma ya niti won se dan tin ni kra ye den enwe nkra ni yie so ho no wakoso na wo me nsa na ono angasa ho na ono ana ho na ni nyina ti na no waza ko fa be ma hofro
so ena wan ka so wan akoyi ka se odne sabab bon ya se omuye DBL na ewia odne sabab bon ya se nkwane ne ma na na wo ma akoyi ka se nkwane ne ma afi na okale se onu mo me handa mfa ma na mfa nkwane ko mo se obi hu bobi kika o se na Ghana na obi hu obi ba enti onu na pe na afo na pe na homa so na kwa mo di onu na pe na be ma na yakwa aditi mu ta de me obi nkoyi obi ba kanta wangeda ho be oba na wo ko na wo ba no wo wasu se de se encho ni sabon yam se nkwari na minya ne ma na wo na ye ka se me otire wa ngabe ya wo de enti e bon pa se ma me ne ba se be ya enhira dem ni se be bi de ya ba hu ko kruk enti ase be ya djuma ama ne kwanso daddy. Okay, me da se ba kuko kruk wampa. Hello. Me ma afu ba jo udi ba bi afrefi. Oh, Mente won't ye. Hello? My bossman. Good afternoon, Bajo say. Nana, I'm going to tell you, near Santia some proof. You want to know what I'm Pacho it you. And a really my more about only software, Namisha Mufa, Nature Mirror, and that's from Pong, or Santia some proof. Maybe the America buy and say, now, a minimum how as a channel they are no work and set me my mail papa. You are my and you are. Omu tintimi pa jomoni butusu ehwe adwuma amenne omatimi atu anamawa ebebo wan kasa nyese mpapa uma me awunti sebe be ma bia ba ya na waboda ama no na odo aye de ope enti anya futu ema obi bia ya na asamba ise pensana mo kan ya na abodosefo no ehia se omutie pa no de bo mobra sebe be ya bi obi ehunu a amwaro ono so onkogobi na be ma no so komra oni me ma no so na fonga na ye hwena yi ntuyi na kwara no enti me hwe wo mu da wase so me da se pa. Hello da from Bacho wudi baby afrefi Bacho fem kobna Ohemaa ka fi be ko cancel oh baba bra eti o de na mo ni yo ene adwuma pa o ye na de wo mu ni akola no nitie na asem no a na adwene ne wo fom na bi se ni se na asem no ye hwe ho kabi e bata ho oni ba ma na tie utimi sori ja ba ma no kodi na wotwe na waba na wo ba na akonye me de ba na ba ma na sa ahwe eti se ba ma na sa ahwe dia na chese enye ba ma no na wa so wanu akoyi wuka na wo si mukodie ne no aba ma ndere sabobo ne yam eti misusu die ne no munya na ba ma no fa ahudie na ma ya na o ma ba no o ma aya si ye desa sibe abu sibe bye bye me da say any wa jinche. Okay, hello from Bacho. Hello don't wudi baby afraid you I sent papa you bra kwa me Bacho yanko asma me wo kano omunya buche ho she be me me se de obi wa we be ne se to enna nka no obi ne fanyi mo se nyo no ene buche free e buche fan te tai ana to mo te tefi ho wo cha pa na ye wa no bi te mo bi wa dem no jinu wujina on bo papa wo cha se ko so be ye wa ne ga ni ma o se nyame e ko ya bra ne fa so ya no ni so so bi e se ma se ni ta ta ni wo cha se na wo ko ko ba na so se ba enti e ko be ma no o ba mi di wo so sa imagine no ko ma me tia me ma ta nya sa ka si abra so eni se be ko ni di do no fa no ga o po ano tia na vie me no chia eye denya se man hema so pa okay mama fafu from hello Salaima me don't for wudi baby afrefi we dey wa ba wo fa ti wa dey nya Robert me ka so kini ko ki kwanza ayi bota ate tu bit na no me me tell we dem minister no kele boss ba ni ma o se mi afogu boss ya na o se yi ni ba ni ni be mana tena be mana so le ma me ba ka se ya eno tumi se ge na ka so de nye busie bia e ka ne chi a o tumi se bibia ni a abokoma no because say ya me ba ena boy yin ni se ya ka me ntwe no what me jo no ena ge na se boy ni hwe ni ya ka me yeso se ge no so betumi ya sa nya ma bata na o so ya no boy ni hwe ni ibu o ko bia no beti kwa no aya
ya na eje mano eti me tira wada uroma ke ya be owo de mo fo be ma ne mra ne be ma ne ma mi nya metro ne ne obi ano ne no mo nka de bibia ya kama ma ba ya no e da se me da se ne wa dwenkyere me fa be mienu bi nso so na yenko hello hello Kafra bacho yenfa foforo hello Ade na si wo humane mu hello me mame Ohemaa Benewaa pa biai Regional Nigeria bako pe Asugwenka tanka baga the draft mama big ni mama go to say bibram o maso bato ni one try I mean kia ni konkotifo na ni kia mi boss padi o out e wo chen bonito of akwata na champo boss ni pato ni Robert omugo echire oh me me si ojuma gba so ntuma kete ko isi na nse wala no unu producer no abejafo I said the open virgin girl aye ni ho ade na mi se mba pop biseku ntuma kete wate oh me he enemy amera ho because say been pressure say to be a matter ni ojuma ye oh abofra so betra ho yo ba o ti bi awa ko mu nka me man nke kum na say bi anya de atu omufu no ba be sia ti mi ko no no ma ti say so be da na say been pressure ya tren kwa ya tren ti ya be sira wo fo no say wa ma ma nsu ni mofra sia onyi wi a say been pressure ha be so man e bi na bofra yo say dum lebi ase wo fra ni o so odu fo no de no ma akokora am si ya nye because abofra do be fia umu ade na ahwe ne yo nso a say bi no ma bebele woni bojam ti na sira say ma o de abeda mu na sira evangelist the graft we go see from on council no e ja say branch and so gitum sen kra nya ne ba give you latest no omra me yawate ne da CP Nigeria makrao yes so that's me family last caller hello ave ba ho ejo me da fo bacho wudi baby afefi bacho ko jaje kini kubase ko je yanko o mame ai mekanti ama abaria no anse ensema ekoso no ja ai penifo se yede asuti ne de ani so FM akwara no ne ntete anse na nkoyi pẹ̀lú bia mo no ewo foot adwenem nti kan na adwenem mo ha na ma mo de men sha de nso nse emaria no mu sisu se pa na wanyu bi ibi wo mkura no ma me no papa tie na da asen the moment a wo be sisu se youth na emema na epe wo no sometimes on tell ya na akokro ne na ede na mfan se ka bia jiwe ni ade ewo mu ti no enti se akwara na banu ka o ma dwen ti ko ji emema na o mu no ma me no papa tie nso sa na abante no wa fa no easy roja abante ni ka se ma yeso opa titi ko akoye se o ma me na sa hwe no na ma me no so ekokro ne banenti ama o ye no ma ntiki ni serious enti no no abe ma na kwa anhwe ni nje ma akwara no so 7 na adwi mu ha no eye ni se wo we anko yi a ne second one be ko yi ena o de tran ho a beju ele akwara ni omni ensa ne de ne ba mumye mwa abaya no ma me na yen hwe se ja obenye adwuma bi ahia why na afi ne onye because me did say ne ba wa wo twa to be ma no kora ma me na nke so busa no no sa be ma no one ne ti wa se ne ati so ye da ne ti so o he na ana se ono so kora no eye isi nti ile dia ame le da se yenso ye da se ne wa dwenkyere eno anti na eja adwumaru afa ye adwuma ye wo ha ye boa na achese we no sa no gise 1 onya hwesofo 2 oye otiase so be family planning 3 ohia rehab center nyomo magini ko mo nkwa ne yom ko rehabilitation center sometimes we say you settle down near Mount Abrabono. Yes, a crab blantan keke, a crank cranten fan, woody agro, and you church later. A bit trauma. When him rounds, not a BCSC, a tea beshe, not the assessor Edda, Sankodano, your bearman and ma. And she says, and any year, and a bay, Nasayane Mansua, Nany Abaye, will bet never be Uncle Papa. Features a hard game. Mammy can comments kakra. YouTube comfort ye boa wachia yen ye so epa Kusi Johnson so or betchia yen coffee or tray. One so chia coffee ye jo super. I go visa se crew we mu pa de any about war idea some cran name. Yaw ado. Also makwa again nko.
Bomodia na invite guy no nefa wo mu mienu nyama posifo because wo mienu nya se eche wo mu obi adwenche no Richard Ejisa was enkwada miensa pa ne kroyi mu Ghana kwawe yi so okay afia letter afia so hima nya botre afia stadium si wa botre yi ana me hu abotre kra mu kan hu asem ensini nyina organic bay was man wo keke because of say wo de bottom na awo na bawo na bahwe asayede pa enya asem ketwa Abigail wusu so hima mbe do abi mi so me do pa David Winston wasi wonya is wo kase meni abusua no eso otenani no wotena se na woni obi ano nkyere se ya wabrabo basa obra mesremu mommoa no okay comment no ebi eno no me ba Facebook na me keka Facebook dia no so kakra Rowena ba was erade hu kodai nyina mobo hu wonum mobo pa osa say hana hu fe pa okay ye da say Memory na sabia wo comment we min kan ewo hanum say the comment sika brantie wase me kan se table no ebedane okay yenim ba bia na wo ka ede ekọ kwakuki nsolo se hairstyle there as 1980 mamefo no hairstyle na we afro bushi eno no na afia frema wase oba me ka kire nkoda no ye behwehwe mba yehwe no na ebi enye be me eba Linda Swain wase guy na akwada ba akopɛ kora no wontimi hwɛ no na den na atena ne ho na wone no ɛwo miensa Joyce ebofo jo wachia obrafo nyina ye gene so Elizabeth Kellis wase ye ne ho fenso Black Beauty pani o nana ya wase Gamarian man on the mic ne se woni papa sofo no Menwa na sabia betwere wo ha se we won peso obeye adwuma basa mema befa no saa na afia frema so se wanya mfia aduonu nsia wawo nan ojije wo wiase wenum any comments kakra eba ye kenkan ye ena wudi wa woda na me catch us happy birthday why yankopon won hira wo na wonya okese pa adofo binum din abeka mensa wa ha enti mebo bonitew na makomani mame se wa we fashion designer ewo eye adwato masalachi ene eye wa woda ye wo show happy birthday sanso na Matilda Asare me the other sini no anase we Matilda Asare foforo Matilda Asare ho okay sweet sis ene eye wo birthday enunti ye wo show happy birthday big mama wo dia na enjo enti big mama was show happy birthday sanso na akosua Hana Techi ene eye na woda enti birthday na edikan twa cake no ba cake no be ase na bi anya bi ani sana omafo mo ho adwene se omubeye no but Christo tiase ene eye na woda ya wo shi no happy birthday nyakopon wo nhira no pa sanso na Hana adwoa nyaako amwasi wo ye church ni ewo bosom Senior High Technical School ene we English teacher ene ye wa woda we fi Juliana owusu kisi eho wose ye show happy birthday nana wo barbering shop ewo Top High nana ene your birthday nyankopon wo nhira pa na wonya kese pa abusia ye branu nti ye kɔ na me aka 2 minutes evangelist ka bibi kakra bi na ye story ano ye kɔ me program ya okay program no say yes Sunday we here there okay the altar of worship Sunday day true okay yinyame aye sorry nyame ye manya nkopa ye kese okay na bird mama mahade no ode na wako pipa bi mu de matu so ade big mama na onu nkwa na de so me sister ka ho bi ono so da so ba je say ode flyer ne ba okay that day no you very busy papa se minute mu finfin ha na se be ye aja me na wo ya mami o ya manyame o ya manyame wo ti agi program enu da bia me say kache nyame se unya ho mami nkom eni enti kwasi other way after church okay you be chance 4 o'clock okay here upon
8 o'clock. Okay. Sorry, and then you to okay. Now, Obana Obu say, so for more machines. Sound authentic. Echoes did not reverb the only problem. Social media united them. In my way one for okay. Me vatu obia anoman you feel patase udum patase station wa drive to school there nachi okay o de o be kura na beg mama ba wa hunu offer number we 0244 okay 820 441 0244 820 okay mom na ye nyame aye okay abusia for yakọ na yakoi na de ka kire wona ne se ensam wa ba no nye bosle mu kan nsam o ensam wa sisie wutie no wa ba ya na de bi tu kotokuom na wo ye ba ma nso o de bi tu kotokuom ko ba mai na se ye de bi eso ye wonkoda ne ho ye behwe ama na ye na yemfa ne se ko ba se ye die ne no na mpa se de wo kan ye no wotimi de ose ayoyo na nkoda ne mienu enye ba ma ne ma ejanka ba woni wo bia wasa kofa be ma bofro ene na wo toto fefi bi kita no wo wiase mu amoni na ejankaba nyasema wana bekama mi ejankaba nyasema wana bekama mi Pauji jane nyasema ubia mami Pauji jane nyasema ubia mami Pauji jane nyasema ubia mami Pauji jane nyasema ubia Baba Rambless bana. Oh, me to me Baba bia. So now name Rambless. Oh, some boy na Mrs. What name Rambless? It's a simple question. Oh yeah. Rambless there. Rambless here there. I said you sit here see Rambless, amono mo bo. Rambless kwa omonyo mbi there. Anyway Rambless na bo. We brief video boy cry. Rambless omonyo na dada madam na bia. Oh no make Rambless when you say trumpet or something na make. I'm sure that man say ya point. What Rambless cars me twato ama obi anka de twato. Me share that. What you can do officer? O say there da. Ohemaa Over suspension. Oh, you made you cry come back. Yeah, correct. Ohemaa wouldn't be. Share a time as soon. And I dream me there when you na me dream bibi. Aka bosumi mi no e di bronya. Okay. The year catch na be for ne atie for no. Nyame wo de wo ye. Ba ye hwe ye yi. Okay. E wo no ma bebre mu. Ba bia nipa do do wo na nko ho. Ba bia wonim sa wo kwa be hia nkwanhia na nko. Me mfa ho kwa akopɛ de ho. Ade bi wo de aka no wo ye ne ayensem. Okay. Nti ye hwe ya brabo yi. Jo. Ene na fa 1 minute so na yesa e be ka sima kan fe. You said you can need a honor, na yamon pay, and from my elbow this time, and from papa. Yeah, and it's here, share we. Okay, okay. Oh, no, it's me at the end, I was saying. Okay, I was saying, I must say, any my dad, Jamo bundles, I must say, way home, and the day is over. China, Uncle Pombeche and Choir Basan, I'm say. Medin who hear me, Medin at the Ohemaa Benewaa from Ohemaa B. Bakope. Major Zodo, the words as a Akaja on the Nakaka, into Yabeton Fibo and Sana Yapon Ako. Yanko. Okay. Mankari. Minka birthday girl. Birthday girl. This one. She Riot fan. Me? Nhyira. I say, you're going to my you're pon wife by so. Hello, welcome to Bombas Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bombas Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service,
he can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our quality. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Lousing the layman capsules. A mouse is in Uko to my yet ding. No bread you must have with Shanka Sankasa. No, near. So, Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for semi boom round see dear someone. Nimatentia, Lawson Locke, Mr. Lawson the layman capsule. What you pay more and Lawson Law Care Mixture. Lawson Delayman Capsules. Do you know what you feel? Delayman Capsules. A member didn't feel do what they cronkwan and a Law Care Mixture. So a painful and my woman for anyone I want in fear do what trains on come. FD Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adjatum. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame master Amwa, Naso Framwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Jumayana Hana is spray car, airbody west, is spray car. A yet inside landing, kama. Okabi will have his spray car, a kama pa, Yajuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho as market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are se niam esesa no. That one ebe we are se na no. Na what ye nya machine be friend oven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha obu de cars mako 100 kwa ba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. But that am na fie e more thing. Ti na me na madom so ma me wo fa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma mu, am be sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wa anya maburo. O beto afidie ma be bi shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne na nyame adwuma e ti ma ba be adwuma kakakasi. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom paye ma me started adwuma no ti me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie campaign we kesese ti nya se ahase no ana ti me ko yizi machine a edi twafela ti adwuma ne ba won se fe ba ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom yo machine edi twafela yo machine edi bulu ayi no enti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de car ntem bibia dry not ma aja ko show vin mo ayi challenges you woman say on say adie bia obehase bia no fa na easy e promi ana e KTI nko ana na e ovi asa 1999 seconds esu bi wadu asa na nipa mako bi su bi enti na e mani die kese se be se mkwa bruche kwa kokotena okoye adwuma no na kamiti mi beto machine bi
but me try best 5 times me nya visa na Awurade adom paiboa na Awurade nyanse mu no nim die mu obi kwa ma me a ene metime nya machine a me yankasa me hu se metime de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe no yankasa no ye machine so use no kromia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a je se wo de ka wuam na wo supra ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye dey I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se me de me penisi a chire ne mu adwuma ne ye won ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ne mu other ones na aka ne de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ne beti ma ye de aye enti me workmanship no kura na me feel say be hard na meteso ye de am say be adwuma quality ne kwa etima ba because your car sin bo pinti a car na entima nche won sem kura na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but we bo pinti car 1 year pepepe na car na ye pasa e fa be boy na car bla for no so na masa ni ma won na ye de etimi ba but ye ka she nyame enu nyam se ye adwuma ye na ha no ye adwuma won na de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se adwuma ya ma no woni bi ansi oba time se car no 2 weeks ya 2 weeks no obebana are you ready 1 month no obebana kana e obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na e bi na ma for se ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bi ama na ye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ewura be ba na o se bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de ababe adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no we can be say was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say e din ko ndi aye de papa ovi na ye de car no kwa koshim no ovi be na de car no kwa koshim ye friend spring boot be na de car no kwa koshim obu ayen se san stro freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti obe yi car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etini ye de eboa ye kura na ye spray ya no opani se wo ye ka wie na se wo hu fort go ho wonenye opon se maji wo adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yika ni pe na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ye de aba because ase obi a wo ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se wo ye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no emu obi meche wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no mam se makoma eto me yem me se me ni jipa wo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a ekọ ne se omu ni abotre ne twen a ye di adwuma so the gan hye ne nsem no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo vi mu no me prepare makwa kwotena wo vi mu no ato paint bia na o de aye adwuma enti e mo ama nipa bebe we hye o maka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sika ni ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years na nyame ama metima bibia adwuma we ene se na fo te me diska ni ble chi a kamiti me bibia adwuma ti me tu nkola ni na afo se wusu adwuma to bu asesu adwuma ne ye su adwuma ne hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi an wo nhyira na ma ne kum dia me master nhyira me be pon me ho no me som no na ma ne nhyira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempenso a o de medwi me ni su ade hu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there e pronko for me bebe wo dwuma me ha e me fa training school na ba ha ama amanfo ababisua ensanu dwuma because you the stretching you the air condition
yɛde fitting shop yɛde saa nneɛma no nyinaa bɛbɛm ama obi bia atuma bɛyɛ adwuma no ama apem so yɛ ayɛ so amoa with mobile service enterprise tumlika no for adwuma bla na ade adwuma ba ha ɔne mu wiase da anim sɛ bɛyɛ nkunidie ama yɛyɛ busua no yɛdwuma no nkɔla yɛ no mu yɛ adwuma hɔ nyinaa ama amoa with mobile ayɛ nhyira occasion yɛ apem so fɛ